Life. Ainkom Driscoll Tamlel Trish. All right, all right. Duo na siyum. Tamlilipan. Ampan. Ito kita nickname si Lom na lang sinabay. Lumanila. Malakim suke pa siya Okay. I like it. I Well, like it. kabalipan ni Kenyam. Mangan. Manay Bilyawul. Very good historical roots. Lumalap. Tulo. Well, pain ko, siya one for nakmaspash na met, kulkat, tamlil. Okay. Sa met. Kulomalap, coach del Tamlel Trish. Driscoll Chagel the guy, Ken Washington, nga Dipan in Willard Bain, or San Antonio, Texas, in Willard Bain. Akelin met Lashna, ke Wokshage. Belchi kadel si Belchin na shishkari nilyak na ke Belsashin. Man na gewa or exasya Keshbin Jesus Christ. And I've had na bay la wala na magat palakin fashion na ke Belchin na takain kasaw mi mkain. Man na gewa kat palakin ke Mulching na may sang bay ye wo takain kasaw mi. Patako Lord Jesus Christ. Ar ke Belchin na lain si met ke yeshing na Katid ya Keshbin pakot ng yokman ka na shish. But that's a god liet na key passage ka key me topic kai shishi fe ngay na chi bet na shish ke yesh ngay kas ka ta din fash ka din galam gella. Efin chi jel de ta we got ke yesh ngay ka mulla la la fin fela shin para ko jan na mishi gekta na shil Tamil Triscoll and the Gali, Akulana get the Galan name, limit battle. Marching a pa main team, Akulashing. Focus line Koshan online Mishula was up a mole. If for Pange, when Pachi Jel the Ganaki. Hildran Muligatla. Mutawakian life Kashimit Lashke. Yes, in the Kalamilla, it really is not in an odd naming games, Madaga religion, man-made. Agataganaka, much Madaga, my song Woolen Shitagan Gashaume. Man, I Shitagan Gashaume. In Moligatl, Jesus Christ. Relationship ching by Yorkshire made. Lagum, Jehovah Witness. Lagom 7 days, Mormon, Protestant, me Baptist, Lagom me Pentecost, Catholic, Koran ministry relationship padashkin. When Bano Yeshi fun na magadem take mold lesson. Relate na sin Jesus Christ. Son singanagor for son ko telling me, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ, pain getting it most fun. When can it shy? Naro, ako lang nagkatakalan lame, nimit pat, letagatan na principle makatintake nga ito ke theological principle nga ito Genesis ni Revelation. She may naga ngalo kyala ke o yes may naga nashke ke yasasi singe pa textual observation chila yok shipe naranga shipe na flock na topic yok shipe nga nage koto nage me kai she unit nage kai she week nga nage kai she len makadeta ke yasasi singe to 2026 na Jesus Christ magay na pa isang problem te fashion de oye shay ga datal yeda na ritmalan made fashion by the ga dogen sapta ikoshke map murichi lashne de ga fos me singala koshna ga long tolu shingen en fact si fair akal ma chisha shil chin gun ma fok
Jesus warns against defilement. Jesus warns against defilement. Mark chapter 8 forcing lagot na galong tolo. Jesus chinkin me masingan makuluk singan defilement singan ba mafok. Shukken up pitch singan kat flok na ge koto si aklu makatashkenge somta na mesi katashkenge si benas akalmi sifero lalal funiko lan church. Enduring beliefs of the church. Nagataga unice meda kataksha fela. Our God and the Holy Scripture. Katlar emas moslamatal. Shukya kitak si may kesla kota singa na luto mo dito fo singalon ko singa likor. Kat patati to kanake lainak akos lake unichak lungan akalami mo me langkalang akmishila. Langkalang grace akmishila reconciliation. Grace langkalang and reconciliation. Akmishila. Langkalang akmishila. Grace langkalang and reconciliation. Akmishila. Nagadeta ka na makuluk and anak manas. Pa si fe na phone siya nag-awik siya magatantari niya. Katashi ka tasta mi siya niya. Tagada na siya son sapta siya, first me kos nag-singaul. Siya son sapta liyo, first siya nag-awon kos pataga mariche. Kateta ka akata yung siya niya. The focus point lokum na mi siya niya pang Mark chapter 8 course, first siya lagos nag-awon tolo. Mentioning Jesus warns against defilement. Jesus ilme el chinchin kakin mafokfok. Kadaw siya historical context, we me literary context nage saptay course ke mak you're all Tamil triskal. So in the gashid na ikesla yen of one singa de ispelen ala aklin kum shawluman. God bless you and your family. Happy New Year ke linchim singa na shoes. Na kataka from kin pe pien chetana. We really are not confined nage time mataka calendar. Kataka nage calendar si mautal ka na si mutlal funya. Measurement from eternity past to eternity future. One in Shaflayan Masimo Mashkin. We're not constrained to get time. Kamem. Therefore, when catching a unlimited, got compassion, got not then again, talk silent, got chimo chum from kinke. No one got some. Ella got chiwashla, we are righteous. Therefore, make Jesus Christ and me in Shakshi, Mamma Shafta Chibadak. Man na shafla siya, kadita lang na som tari na iya. When pang olay lalala, kat sidia kingan man kat modin ngan, kadita lang na som na iya. Let's start with that in this 2026. Kat mole, kat not yang, we are adapted to the kingdom of God. Skin non ka kum non kamasyan, lain na kayo. And on his law, he made it day and night. In pangal lang siya, in pangal delight la kum ikesta yasing niya. And his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Katsiba na flokle. Kitak si may kesla. Koto siya. Winter. Koto siya nga na luto mo ni tolo. Fossingalon ko siya liko sa kalimni. E papang nagawawta ka kingan man God. E asyipeng liti. In guy, in actual shit,
Inakata yamas was na sin met. The met lan God. Inchi was na akula fan na kaya mawuna kayo. Shibame, and his delight is in the law. And on his law, he meditate day and night. The law magayana, agad na testimony lan God, Genesis Revelation, the law, the testimony, precepts, and on his precept, his delight is on his precept, on his precept, he meditate day and night. The precept, the law, the testimony, the precept, magana statutes, commandment, judgment, kaslala, his word, and ordinance. Kadalya the mahal ko siya taga. Evin pagat taga, or makin mangan, na kaywam, takil, yasashin. Sham siakalimimo, let me, he is like a tree, planted by rivers of water. Evin got taga. Ke lasha, delight lasha peme, in the law of the Lord. Kada when shaksagoma kapakisken in fel in cove that brought its fruits in its season. Its leaves also will not wither, and whatever it does, it prosper. Kaslan God. Bang mas may nanikeskat lagi. Len na kayo not on a me yearly spend ka mema agat taga len na kayo me our delight. Ke lasha ba ke kaslan God. Na masingan systematically alter yak. Kaslan God mashimle na sinmetas ko siya systematically alter yaki. Kada som pesh mau ka tram ge Monday, Tuesday na ge Genesis sakta sina ge tolu. Genesis tolu first sina ge first no la ko siya si saklu. Kataga na kunokan sige Monday at taga na Genesis siya na ge singal tolu. Tuesday ka som pick up first singa la ko ni ge me long la ko. The devil in the form of the serpent, il taka kulut mapaya singa na siya Eve. Na Eve boy ang patatya. Katsum na kaya sapta luo na kati laki yaman na kaya wasang na sila etam in me. Len karingin man na kayo. El sang prohibition, el sang law. Aki masap sang ukwe. Masap sima itakyang. Ala kyalan la Arsh shakluga ke karten na fidenje. Tree of man life shingen, a tree of knowledge of good and evil. Tree of knowledge of good and evil, lenjin nama elos oret makin kakang fako kengan elos emisha. Inta ka nage proye lasha dana, oye si magatili mo koludia ki kaslan kat ke translation sashi silan mit kushainge. Pauskat megadashke situation na kayo magadashke msing. Inta ka inan ke proy silash. Proy si mit may taga ke. Yes hashi si ke kushainge mishilo sa kan kalam kella. Siya nil na te kulut masing ay ke Genesis tolu. El taga na ke oya magat kalam ke finen. Wot na ke oya si magat kalam ke 1982 na ke 2025 ka na Watertown system. Watertown me Bible si natas nga inan ke proy la siya inan itak taligi shelf lang mat kusay na kayo. Manifo ki tek singa kalam niya piya. Luto mo detolyo for singalon ko singal kor. Bible na kayo utak ke ngon man God. Ngon man God. Fingat liya na 1992 na ke 2002. Marketplace way. Namnash porong ilan ke proy lasha.
Alipan ifo mo reclaiming mo. Pang makadali kestan chico. Asit ba nakalam niya siya lipan. Lipan ilpa mo chima kuluke met finan ko siya. Ilpa mo chima rap ko met. Kosho met. Ilpa mo chima kain mo met. Ilpa kiki ape met. Ilpa kuluke met ko siya. Okay, siya ben pakutan yok lankat na siya. Elikiasin lalendi akwak pay lankat. Na macam nama kuluke met ko siya pakatan rin makin. Bangat pakutan yok lankat na siya. Insan ikes lang lang siya met lash nga din kalam kela. Macam nama som ni kimalan kata pa rin makin yak intaga akalam nila tafung niya siya pakatas kem siya nila. Ikek la. Di pa nifo mo lang siya nga. Manikek lang hindi siete sung saptal mega fosnong dolo. Akalam yang galing mata siya. Eme katlan misla. Elen si fena at matalya ko sin mata kayo. Karangan ng manuos nan ko sin manuos. No fon dan wangin mata. Galing nas Jesus Christ elda ko. Wetlas ko siya katas ka proin week sipang. Kusangan ministry lowo sa Telja la len vergaasje, ka week vergaasje, ka malen vergaasje, ka je vergaasje. Calendar lan kusangan ministry lowo sa pa taga ke eternity past na ke din eternity future. Ka tena taga constrain compartment sa siya we aga taga me len na kay wa ka taga ke ngon man God in aning ka din taga worship, ka din taga Paroy, kadin taga likiat lalal fungi, fin shaklas, kadin alis referring. Pange spirit, morning ngon. Nagagad taga aulia kisusta ka ngon man kat, katara man mekos mga wetlang yan ang worship, proy, faith, hope, and referring. Kadar siya mercy seat of God. The holy place. Matas ko siya na manas. Ngan siya kalmo ni siya tisong saptan megor fostong dolo ka din kalam ke masing. Machi makulu ke met ko siya. Ikakla landiak na siya section ke temple ay takla. Masingan nga siya kaklam niya. Katlan misla. Lensifa na matalya ko siya. Karangan ng matalya ko siya mana kayo wa. Karangan ng nganuos, non-kawos, e manuos. Non-kawos siya dakla. If you got some near major translation ke original language, Hebrew, Aramaic, Greek, na ke English na section siya mga idaklangan soul. Akala may ke main translation ka na spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Ingin na lain sa siya madrat makin taga kaya project 1990-2002 akala niya na mo spirit, body. Spirit, body. Nagadata ka na kaya our study mo rekla akala niya mo takadami siya. Let's start with takadami. Kadin inan ke proy lasyo. Takadami siya akala mo the most holy place, we holy of holy siya interchangeably kain or in other words, kung kain spirit, soul, interchangeably. Having tagal na ke trichotomy siya section tol yung nga na spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Kaskri ka mo pneuma, psych, soma. Pneuma, psych, soma. Paul pas mo na leta si met na Thessalonica nga. El som na original language Greek. Elikia ma me pneuma, which is soul, spirit. Psych, soul. Soma, body.
Evin katliya da na el mirrori, Paul el mirrori mas madikia ki Exodus kelos tagaligen itcha. Kadel fat na sil Moses. Rala nom nuk singa. Evin ko wos kesun ya bang. Our section to lu dak yang na kelom nuk singa. Order court she kome uchak na building singan pa me section do ta ga kengan. She ba holy of holy, she ba the most holy of holy. Na outline si may dak yang ke lom nuk singan. Takarun kat me. Na Evin kat sum na eternity past na ke eternity future sinna na temple si mayan nito mapat ngay arsing kasao where Jesus is standing at the right hand of God Father. Talaga na layout singan patagam tayo kaya Exodus temple lomnuk siya tabernacle siya. Taga na kepelan united may kingdom Saul, David, Solomon. David and that nangalan rala siya lomnuk yan na kaya tap singan. In contain mercy seat singan. Kat kalam na katil sang na sil Solomon. Pangan temple. Fix. Kila move around no. Taga temple fix siya Arch Jerusalem. Dana enchi madala rela temple si Jerusalem. Na faket na get Genesis saptalong lu. Enchi pa na katil fak na sila pram na nusil lai siya. Kadin niya lakwa kitari malan kata. Kadin niya tafong na siya. Ngan nila engineer gitay Genesis in Revelation in fact mapayalan God. Nakataga tukun short na din God ng 70 years in exile Babylon. Flok niya mail dalda na Zerubbabel. Elostaga. Masaya temple siya. Nara lomnuk Solomon temple ingin karash ke Zerubbabel. Temple siya panalal Zerubbabel ngan taga ni ke New Testament time, pela Jesus na era del taga renovate dia. Abangan temple katliye na ke gospel nga la Jesus som ukayak money changers. Overturn the money changers table nga. Ukayak. And in price pang del taga usye fundraising nga raile. Morning nga na me man me kos katarin pel na kay wakat worship kat proy. Finchak lad fung ya ka changing sin ka refer him all the time. Nakataga na temple sila era ngan masyalla ke 70 AD. Masyalla. Nakataga na laitala Paul nga nakalim mo kat pa temple. Siya ko rin told you for singalon ko singalit ko sin pa isang lag. Tay lakalim ya ka laitala ngan kat pa temple. Replica singan takain kasama me. Tana section to dungan it's for God's purpose. Nakatantang tali future event na ke rapture we 7 years of tribulation dan ay pe temple sis ke 7 years of tribulation. Maakbaki el chakuluk na lang daga makin rala abomination singan of desolation si masam from kinyak tayo ke kapun Old Testament. Mafakain kadin nila outline niya gitay mang katika indaga isla section siya klung. Akalamik pa ke esigal sa plangaul neke sapta ang alikos temple siya liangan ewer makinya ke millennium kingdom katunda sano rapture katunda sano 7 years of tribulation siya katunda sano second coming of Jesus Christ. Data kada established millennium kingdom siya nga nakfalila covenant siya kadil sang na siya David. David through you. Tok siya lumayan nito mabatman inusi mas makatrampram kun ke kunokan ke man dituste na fute siya me nage proto Eucalian siya mataga nage gospel siya nga nage Genesis 3:15. Kada ka nage maluto siya nga me siya nga Jesus pangan latuyak akadaya in line with Pharisee, scribe, machim. In fact, at lame, telako pa ka rin nagan. Defilement si malchin kinyan matakain siyan may manifo kat connect na throughout human history. God eldagan na ke Genesis 3:15 in me molella. Mi siya si masikyak ke
Siben siakusten lal Adam and Eve. Nakatsum na 7 years of tribulation, 1,000 million kingdom art temple. Nakatsum na eternity past, temple chima ngome. Niya and in the future, arting kasha. After the renovation of fire chima Peter la kalmekalata silalingan. Manaka wa aksashi yakwena in the Old Testament ma kadels mama me tronoche the flood. Aksashi la manaka wa medal goshena maulia etaka. Ke new covenant chikadashken na tukun yataw shinjima Jesus la ruingan. She the socket manaka kadin the calendar akalamia manaka wa wang le shine castan God. Tukun marching and nagat Jerusalem sache. Ingershal sache. Fela sache. In that sequence, kadin diyan again, siete kung saptan me ko tungol dolu dana siya ko the kadin taga isla maakwaki na ke Exodus taga mirror eternity past to eternity future like a section akloje maushe o yeshin personality lash merito. But along the nameshingan when activity me ko sroke me mercy seat ko in the most holy place. Which my issue second on man God, el man makers, nga si bakalam repeating in yo. El worship, el pray, faith, hope, and revere God, eternity past, eternity future. Katim tasanon yes asya na kataga. Katim tasanon which shaft na kataga pray. This is a part of our life. When kat mit Christian, kat mit lagfung. We are not limited to this human calendar. Agatagal na calendar silang kat ng eternity past and eternity future. Nakati susta kang online kadara mga na kadata na section akluo sing. Some movement sing. In the new covenant, we're starting in the inner part. Nagat moving from that inner part, the most holy place na holy place. In the Old Testament, they move from the outside, outer court, holy of holy na me. Most holy of holy, if when wang and met kan ilya na kanaus la little shima separate the most holy place na holy place in. Nara kat the activities more the most holy of placing in na mercy seat in ma may tol chifan na may tol fala chifan na ta I preach luchak pel chifan na yes in the Old Testament malamakit court day of atonement Yom Kippur in. Jesus the New Testament take an ausla literature and anytime anywhere you can enter na pangikising separation lan the most holy place na soul jenge patagada na free will je maga tram kun ke da ke Genesis chapter tolu dal ka ausla masingen dal sum na me make the decision kisope makati la kalamingan elosin de kang fite ke the tree of knowledge and good and evil. Kay kanausla. Free will je may takang na sin mat na kawo may shusta na ke fella siyang. Adam use it in their own selfish. In other words, talte na limalan gato. Nara ngakom in maslon section doon soul spirit free will je taga ke that's part of creation. Nara kataga na ke mas mayoke met John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Katakata na free will siya bebang. Free will siya. Na even ka disusta kang oro malimekos ngayon. Katakata na guess section akluo, holy of holy singan na furnishing tolu artile. Mga akwagi na ke Exodus, taga na nege eternity future sima katliye mo arshin kasha, which replication ngan taga ike lom nuk nuk, temple al Solomon, temple al Surababel, temple silal era ngan, nakat pa temple. We are replica, if akalamyakan, we are created in the image of God. God pare katla.
Inan ke proy ka din calendar na activity pe pasikya ki ke second section chengan holy of holy chengan according to the furnishing meshingan showbread table of showbread on the north side on the south side right across is candlestick course na altar of incense chengan free will nage little chengan nage in Iliad nage the most holy of place chengan nage mercy seat chengan kadalida na Jesus shifen elder fatma I'm the bread of life. I'm the light of the world. Na making jingan broy lash kadashke we can broy itak le section jingan according to shit is going to me or first one do itak le soul jingan which composition line by furnishing tolungan. Then basically we took Jesus away from the scripture. Nake project 1992 nake 2002. Laying shima taga ke product shima taga ke N-word taga ke 1982. Taga yang al toli na nam chinge 2005 kada sumta na me 1852 August 21 1852. Taga ne product line August 1852 August 21st 1852 but taga kalami ke project shima taga ke 1902. Laying mata siya. Na laying mata siya nga pang taga riti nage max up tay course for singa lakot nga long tolu. Inu siya shin kaking jima taga kalami ke makuluk nga. Defilement jima chijel taga ke. Akalami na ke Genesis 3:15 by futung niya futen serpent sa kong nga. Futung niya tari. Katita lai futung niya fagya. Futung niya si veltar ifo manen mulya kelanak tolu. Elemen akos mataga ke shit koren sapta singan mekos. Crucifixion, death, burial, resurrection, ascension lala, Psalm 9 kasaw, tanashalya dahil ke liftikas ng oldolo. In other words, hakwa ki malangkata, agat taga isla malangkata, di ki malangkata. Kataw laylit. Taka ke may reach ka, kunakon siya kaya. Kataw laylit. Me, masih mataga ke Rome sapta siya, for singalan ko siya kaya long lime ko siya kaya. Kadaw laylit, malangkata na ke malan mayeta. Mga kawul wo siya, kadaw laylit, gefa, mataga ke August 21st, 1852, taga de product ke masih nga na pa, laying mata siya. Na masih ta nil taga, sang na siya leaf, makia pala, papi na siya nasmat ko siya ngay, keme, masih ako ke wood, taga na ke, product yan pataga dame, laying sa siya ma, watered down, isla, section at luosin. Na mitlas ko siya, katafanak suwang na ke, yes, sa siya ma. Laying shemit, ke 2026, ang machi mapusha pasko so, kain man na kayo wabang pataga na ruos, in call proyese, met ke kusangan ministry. Inda ka kaning kalim kela, katsum niki mapayesing. Katsum niki mapayesing. Katu siya masakawulan mait nga sang tanya mapayesing. Kataw lelik masilan kat nga. Hingi na braya inda ka, in pangun mat na kaywam dakin ne papa kusay. Matawag ke mat kulas na kaywam. Ke government, we pe church. Met na kay wakusay. Inta ka na ke pricing. Inta ka kalim kela. If in ash may call set na rin makinlang sa siya nga. Kain niki. Main pa nga ako klalsyetan. Water down niya ki masing. Itak la section aklo siya matagata na. Activities ma. Ita ka. Why na activities ke. The most holy place nga ba.
imagination. This is our personality, our soul. The way we imagine, our ability to imagine things, conscience, larger, conscience, our deep sense of our personality, our conscience. Now we bear reasoning, memory, larger, affection. Mangan na ke waitak lefor furnishing told you get section na closing and itakla. Table of showbread, candlestick it kosha, altar of incense. Inan na ke proy silas ngamit kosay na manas. Insang ikestla 2026. Kadin taga shidba na pitche imasi ngayon kalam kela. The only way we can be nourished spiritually in the presence and guidance of God the Holy Spirit. Pakadin shusta ke ngan God, taka na ke mena preaching. Mena preaching utaka in kasaume. Chisel the gafat mame, and the word became flesh and lived among us. Gospel also. Man na ke wa rekte ke kaslan God. Kastan God ektel man made. Pang operating mode sing. Jesus. Now with that, in the gonna get broilers. Mitlas kusai. Kat som na get broil ke pelching. Dapat the machine kashaw. Kat mool chivan lash. Kat la libre. Kat la light shit. Kat la shake up. Kat chimam tain tron lam dang eti liam man na kayo. Wang in shia kung tigan liya. La may di kash fin fella sing. Komita na nakla mat na kayo. Insyan mat na kayo. At that 1 second, kum liya man na kayo. Minakalam niyo mo kung God omniscient siya. Kumita man na kayo. Kung God omnipotent siya. Kung kaligi man na kayo. Kung God omnipresent siya. Kung martian na kayo. Wang na pa may kan kumula. Wang. Pangakat mo sila siya. Katsi na masam-sam. Kikas mo kumrela man na kawan ka siya fell. Precision lom na ke. Langmat lom na ke. Unity. Flow lan man na kayo. Kung tinaw character. Kung mo. Katli etafong la yok ma taga ke. Talik na tung the Israelites. Ke Old Testament. Elo som shuk kat siya. Elo som is kaya siya sin matan fel siya. O kung matan kasaw. From eternity past, eternity future. Kung unlimited. Kung infinite. Wang in matawak. Wang in shaflalam. Wang kung nahars na in pelt na kayo. Baba kung takot na lang siya kawulong. Mataga wusye si felalap ke koto sing. Kading kalam ke ito la kung karangan na pa church. Church mat na kayo mga full out la ki shusta kang on God. Kat universally, locally, peptide siyang nage spirit siya fun na siya taga ke God the Holy Spirit. The third person of the triune God. Hey, bakum sa payam. Plain mat na kayo wafing fella siya ngayon taga nage mano siya. When a Jesus is like Miguel Matar, a ministry law, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Baba kat taga bang na siya. Ito la kumaki ako sa online ministry siya bet ko kailan siya met ngayon taga rela pro lot na siya ke pelching. In kaksakin ko in fact kulo malap na siya ke man kayo. Mo la fashion na ke pelching.
Lakat sumnigi mapayalo makum matangin wika din pel nagawan pang katsi. Katlar shail a copy love. Your love never fail. Ako makalam ye yataw sin losom lagam daga proof ye fin shakshine. Ke perfect clamel daga. El mi siya fin shakshine. Awiya ke lituten. Neke aw tolu elan shup. Aw one gosh. Wangin makulukulag. Siya makulugalorela. Alta taka akustin na ke faklum, saplum. Siya lakalam bena chije lakalam el servant shalom. He came to seek to save the lost. La me fakakadorela. O yan na kayo makadorela. Te fresh na gakwaklom kum kat na manash. Sin and forgiveness siya may daga. Karangin kat ka weak na phone siya nga din kalam kela. From the very beginning, you loved us and you forgave us. Pangay kelom kum ke mola la met na kayo. Hindi som na ke misya aklu si makalam ke fakyak ngol siya fos algos. Baba kadikesh la pel singe ito la malum ba mana kayo. Mana kayo wataga sasya fin fela singe ke spend Jesus Christ one na tu. Elda akalam ke Kasla Jifan, I am the Lord of the Sabbath. In other words, kataga na kapashima kum sang na hindi na din Israel. Ke Exodus sa talongol, daga kalam na ke toplal na ke me masap si mayo keme. When na dumat lang la siya tupuk, kadin lang si kadin me. Ke insias kewa, ke ngas kewa, ke nankas kewa. Agad din lang siya matalang na swan, agad lang siya katsifa. Papa lilain bangay mas mauska, kewa matkusay, matawag masin. Kadin itala, lang siya kad. Kumakalim mo, may chinaw liya, dahil lan isus tagang online god, in fact na med, in kapasna ro. La, ine fakay takang na ke, Kaisialu, mamait las ko sa aske. Akalam ke pelchinga ke ngonnom ke kalnom, inak mushi met las na kawak shaila. Relationship sing pa yokim me. Kadin vertically look to you, horizontally lang si met talan las na kayo. Baba. Na manas. Kum relational God si. Kum katlim tashi. Kumaki God if in fellowship in worship ko. Flocking God na mapayalong papa. Taga din mo lang siya wana chisya sila kalam if in shakshin. Kadin te ukainin religion o kadin taga liya mas okay if in shakshin. Relate na siya Jesus Christ. Kadin kapasya. Kat kulang malap ke mana kayo. Kat kulang malap ke Shaulash, kat kulang malap ke may mongonash, kat kulang malap ke anin matalash, or malash, mana kayo wang kumushinashish. Malum from the very beginning. Sinta kes makin yagat, kadin matawat na masyeng steward di mana kayo, nake tokoshay, lom, fin fellowship. When a great commission si makalimya ke gospel almeto sa talong lalgos, fosing lalgos na galong. Kung ano kayo wang ka sa fellow, taka na siya. So meron, matamalututlak. Go, therefore, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I've commanded you, and below I am with you to the very end of age. Papa, kumligigati, kadin niya masima, greatest commandment na kaya great commission siya. Papa shupela siya. Shupelo. Ish lang na phone na nanakin ni kwe lash. Usiya ka din molingan, wala po rin akal mga romalikos.
Dapat kulang malap na siya. Na manas actual siya at ligitafong lalas. Usi flogan ma Jesus Christ na kaya oya siya magatis na section at luo. Siya tes ng sapan may fos ng tolo. Dapat kulang malap na siya. At program mat kay wako try. Every single person ma have the ability to understand this language. We kapas na kayo lan matlas ko siya. Kat proy ito la kung wikat may kumrala tayong kene. The cast will alalom kung akalan mo you will never leave us nor forsake us. Argibel siya nga kat te proy ka matlas ko siya magay na kat proy peke fella siya. Alle nations finan Pacific Ocean, tagap na finan America, fell on fun. York na nage mitlalal from the body of Christ, church, universal church, local church na kayo, taga din being sanctified and persevere in proclaim, wasa siya sila fellowship. The Jerusalem larsum to the ends of her world, in the presence, leadership of God the Holy Spirit. Kat pro, kaksingin kong gamana kayo, lalal fong ila, wangan na pa'y matafong laka din taga na room. Kaksakin ko, kumaki apel siya. Kas mo naman taga kaya kusaan na ministry. Inakayamat na kayo. Akas makinyikat. Ako lang nakita ka ng name ni Metpatle. Kat pro'y kaksakin ko, kaya ng Jesus siya metlang ulas. Amen. Amen. Kung malap kaya pro'y lang nagawa, wanagat kalamig at fast na met, lain siya met kaya nga, hindi ka na, calendar siya ma, kung saan lang min siya assure sa eternity past, eternity future. At daw siya, order siya met las, order shafta siya las, met ko siya. After kaya nga, nalis siya lang nagaya, masih makatil sang na siya nga. Summary statements ko magat-facking na, in pel na kayo wake kusang lang misyo. Ako lang nakita ka lang name, limit patle, kyak na siya ke. Ako kula lang ka. El bangon niya ke malam gastum lang, asong puro ini ka til, ikas na siya. Pangay mga king samsam kunya. Di na ka din daga, Peter on the bush, mo, makaraki mo, kataga fa mo, malan ka. We need to proclaim the gospel when Paul ilakalan niya. Paul ilakalam yung masim siya kaya, ilakalam yung mga soldasin God. Siya for the sake of the gospel. Pako siya na ministry ka na kaya. Kaya, someone mula siya mataga, if in section niya, Jesus Christ mo kaya. With that said, order siya met, order siya na lang met ko siya. Daw siya, el diyan na fusik. El butin, el matay, kaya order siya mataga, kaya gospel. Crucifixion, death, burial, resurrection, ascension, lang Jesus Christ. At kulong manlap na siya, kat kaya kulong na siya, siya ulala kaya. May kuno na yok siya mataga, inakalam niya, mapayan na, langkat na siya met ko siya. Takat, nagkayway na ako lang. Crystal check, pain kom, kumunta ka na meto, kaya pala siya, kulong manlap. Well, kulong manlap, kaksikin kat, manwi, machiwiyas nga, namalalipan, ampan, inorela faksi inge metigat fast na meta in kaksikin kat ke maulas na kaywa na ke ngay kesla akyakalemi apen na kikasi mamait sa polil rek magin angok meti matal ilpain matlili matlala kya angok meti matal na church lan Christ na kewa. Kadin kain maulya ke molingan lasha. Losyen fulwash ke nuktugin mayon lal. Şurada fashnamet. Osfin lupşela na kete kalal tamla lipana. Os kain li sense of urgency singe. Mayin nga kumcheta. Lapi pel sima. Lemle, sikle.
pangan si event makatsano nag-rapture siya ka kat kapain tuwi mo mong la siya metligi. Nabanangan kain akilin ko was matakawin yorek kipel singe wikat trapajak may faklowosan inalina kaksikin kat kewos. Kadin kain takay ni alut-luti kay kastan kat o siya tayam lao siya nakat fafashnamet kimalutut mo ash misingi ya. Na faksilal dam lilipan nga mati ana fisiking nga na mayen kaya tolo dafa somla mga kunayak na paila kadena nandiyang temple siya nga mayangat na nakarangan nagelu siya na sikngan silpe maul kain daga wiko bosa menit syarap na kaywan maul ka mana asi mana seoksi ngayon na nga ni run kat peli na kaywa Yerubos dan kia ka dalik natas nga kapas na kaywa nga every single syarap na kaywa yokshipe panangara ngalang si faksilal pol nga kingamtan siya nga ngamatanan kyo ko was nga pray with supplication very humbly ano na asma siya katap na agi nga pray wilal down lipan nga we shall la siya anangan we ko was na fellowship in Christ ki fashili kla siya kat fashili fellowship nga katita tari na kada sumnay na panangara ala yokshipe ashlawosan kadin siya sinsiye nakata fashnamit anakilin matchiwi asma nakange amna Lambert Jackson na tuwo Lamalap peki ashlomin wikat am dahil tenida eram happy new year penasium tuwo tamlil mitsyo netlik from Kona man bain gombe kaksakin kat peki maulas kewa tam dahil Lisiana Albert tuwo happy new year praise and honor Lamalap praise honor and glory na singat papa Lamalap tam dahil pet OC Tamsin, ngan makakilin kumbe, natuwo, kulang aksikin tabakat, mochi fan na lash. Kulang malap ki faksingan mayen, pensi na email, Excel singa tuya. Pel na kwa kat mong niya kakat kain, ace ki kalan olan katin kulkat. Bayan kulang ki faksilom nga, ay pa machi matakay metin kain, bain metake wa wikat yang ba damdal si wiyash nge from Columbus, Georgia, damdal Kenya, Charlie, an bain kom na amen kulo na singkat ke friend pray ikesla somebody receive tamalipan damdal Senorita Melander kulo malap kaksyakin God arpes you was simge messenger la shabe katash ke Facebook visit ngayon ke takpegulo ke praying pangay masima ora katmet lalal fungia takay ni peki leni kaya kavin ni ke kabun yeo fashnamit inda kay ni pray na sinkat corporatively inakalim yela got directly in communication with our Lord and Savior naglo malap ke pasana kay wa makuhos likiya nga pangay Rick Maganyan chat box yung feel free in sham kasi kat kimakatas kaya kat met call modelya kumin fak mamefakan ngafin te kay nis fisiklan met nasiyuk masafal ngan pansing na makadinak fashion mataga kikastan kat inalign kikastan kat mawito ay nilan met Seattle ngefong akaksikin kat kaya akmasayan pe met kol nge na takay ni siya nge kingam tangay tang liye takay ni fan takay ni siya maasi mataka na siya kepa fast kya kat na kay way nge insun mo mapat siya makadakpot na kaya nge katinte nuk fast siyang na
Wais farfas yang try shal yang necktie yang ka na kumang nuknukin ka len sa plasha. Le atena wo. Kat karangan na le ka. Na pa may lutut mo ita ka musing ya. Inala na sham kun. Pamalipan na ka kataya pe kasing Corbin. Na may ang kimalutut si makat matayang nakikatin ka sham kun nga. Tayo sis na pa nakikiyasalan len musing ya. At kaksikin kat kimalutut si nga. Kung hindi nakikasing lisan, Jesus warns against defilement. Na kung vindan ka nag-effect siya nag-defilement siya nga, siya liya nag-effect laldam na lipan nag- siya Thessalonica lime ko stungol dolo nga. Na amkap siya nag-effect siya nga. May gadat ka siya nag-defilement. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Yeah. For the temple of God is holy, which temple ye are. Akalami lang akong ba temple siya nga. Nakat-defile siya malutut siya nga, taga samsam kun. Na ba na ngayon na, mga fakik, kasing di sa mga contemporarily fitting. Bakit na fak matayisis na gipela. Narang alin na kaksikin katki, malututa, taka, inka indaka, karangan yakom na ke, indi som na ke, aran laka. Epwen kat na ke, kas mata si mamatlas, ngam tafak mo, wasyon kes, katoya kes, katasin walin mo ito, tiamawu ba fakikle. Amol na fast si bakataske, inanaske. Naragi malutut mataga mising ya, nagi ngakalemi nagi siyasing ya, man fakataske ki, gospel singing Mark, nagatfafas na mit. Uling sa siya natasam daw ki gospel akus. Tang ako min follow na ki, masing ako min ng tufe ki, yes, nga 2026, siya pa, ina na kadinaske ki kati susta na finfel siya nga. Kastan gat. Nara, taka na si kumki 2026, si kasma fellow rekmakan, but resolution. Katalik na din gata, kada rekmakan, ngan madal, kalan ngan madal. When resolution na, kumkain fakla, eventually, malimaklo dolu, na tight si makumakume, matake ako, financial plan siya, mangan finwangin ngan lan kadin propel na met na bang guikungan ay really down the line naraki pugon ngolon ko ski papal nata siyang nga kung final na ki nga kumin kain ukyakat le fast na mit tagawi ko siya online ministry nga makuwas mawikat pelos taga namsingin kusakilin la wangan sila klaklas na ki akatayan malutut nga. Pamalipan nila taga first by first. Biblical textual observation, exposition laling nga. Use hermeneutics. Mga nakatay. Pangay mawuin sang kitaya kung fin contrast nag-som nag-itawi. For example, na kumekasensya kunla matsi malutikom ngayon lapaka utela lal ko kalngayak lal ko kunak lal ki Genesis ni ki fakkiv in caption ni malututsin etol in mama phone si mayen malan ka at mul katakmek masingay nga kuminin na na ito kaya ma phone la si pangay Nash danger si Becky lutut ki malan gata. Katita nakatash, katita na tafo. Kat kofla itol. Pa context ngita ka ke. Wasn't dalip sila nda shanam ke literary context.
historical context. Messi kyakin pel si ma malutu si ma lemel sham na silos nge. Siya casting korben de go bekeo. Lagi nga pa kita uya si bang practice slash makadelo in and loang na kepe fashion na meta. Machikan tafana sang ini nagiklensa po. Nakatsang ilara alu siya ko kunokon si. Kunokon siya nga ikaw ba mamachin sa mosta sang asum to ready. How can you get convicted? Ika no iya singan. Na ba nga crochet online ministry siya ma-phone siya na siwas ke kashalan God ke pelma eluskat me siya katpraikin mo in man ake lutudang na kayo. Nara ke kadatagan ke malutuchi ma sham kun na ke malutuchi makadash kyange. Jesus warns against defilement jingan kat di keywords kyangan. Ang asom na ke gospel jinge. Background kadash shikmat kage Mark. Kaditala sisin gospel akos ma ikesta ulang sasyange. Meto elta ka sham na ke mindset lan med ipru. Pangan malta ka kaya. Nara kadalita na sila John Mark nga Roman mind bala daga shamsham na siya. Kadita la ke Luke daga shamsham na siya Greek mind. Napangan differences ke audience lalo san dasak ta pangan synoptic gospel ke babal na dasak. Na mena ya singan synoptic gospel singan. Gastolimit ke synoptic singan ka synoptic SYN singan kalman pa together takeni pakalmean na gasit ko ngayon tik singan pa view na ke in the view of siya na ba in the view of Medi Pro Yemeto in the view of Metrom pa John Mark laga shamram genge na in the view of na Met Creek pa lugar shamram siya na mga John is the guy in Shumon na ke general population panda ko la John na ara siya nema nga kome diye kenge pa John Mark elitaya ke scripture ma elsium primarily in Metrom na John was his Jewish name. Pangan inese lagi lelen lal ke elekin machusi na ese sayangan Mark pangan na ke inel ke Roman background lal. Umgan ko na ke masingan. Umgan na ke rek masingan lu. Nael schlagen companion silal Paul Amuli pa lange ngapa met sima ange meta. Pange kyato yan gospel singe. Tako to yung silang gatngel takate furok lain siyas na ke molin lakak sen wangin le ngapin na siyam na siyuk molin salalal sen wangin lalikiya angan kay nakalenek wala na si mataka ke bista na pay kita ke Christ singe. Nara pangit ko silang gospel si marang akom ta kay ni kipel singe ingay neto inusye na sikom la fin pa we are doing the same thing over and over and over again with the same result at pangan result si mga akom syuke nakatin na kan why is this going on like this? Kikta ka ilkonak na ke Thessalonica si longol tolong ngayon akkalem yun na pa na sik na siya tres la kaya payak na pa nga kay Lucian Pell si mga tapak na lumalo amin siya siya litak na liki. A life without the Lord is a life wasted. Na pa nag-revelation siya nga tako na sila malilipan. They guess na nga kumin molin ngon siya nga. Pa gospel siya nga tako na sikum nga kumin kain tako.
ogoku nenei na sinmetlasha. Na John Mark singebe si companion lalaba Peter. Elutut pesil Peter. Na akademi yakla kung kain som nage si Peter saptal mi kos single dolu inakataya ki kata mga chamram nge nage style of influence mapidel sang na sil Mark man maki oil and kata. Na Messi Mark dagan shuman na sin Roman mind nge. Ege present Christ as a servant. Messi Paul shuman kaya elma kosi. E forget what kosi na ke servant si. One difference ke. Nara ke kat takle matay kaya inaaluyak lekat na ke winokon lash ke 2026. Te kalme pakat falat tigimat na kayo. Kalmean pa kangakum kain kaskin tesh. Inoy na lem Jesus Christ. Ke pelsi masya ke klasya falate umeta. Alicia pakitin kofsi. Ke taol si vinbusel. All nielos taol jen sangel. Can you do that? Kung vinuchak na ke restroom, lamaluwe, the closet. Faka karangan yan masingan. Nara, mana kayo makatash kaya ngayon na nash oya si makatinda tala. Bugin mole. Na books yung account kira la kumping analena. Yorek malal Marco, elda present Christ as a servant, kaya ma ilara, orek malan lema. Palta kayo nakalemia. Elda na taka usi genealogy siya, nakimeto elda usi mena kato, mena yasingan genealogy. Bakit matafak may lakshaw na ako? Na kumeli iwangan account of the birth of Christ, kel Mark. Markin matawag nakisapta si mit nga. Ano lang sum nakisapta si mit nga di, metol siya man kisapta si nakial ko siya. Markin daga na siya man, matawag na ma bangi orek malan lame. Ilorela miracle longol, sang details kayan. Na lorik magan kasing ethos, EUTHEOS. Siya, kung vinlangas na masingan bang straightway. Immediately, forthwith, kung kain takaliki max siya, fasingaul, inakatayan kalim na siyum. Na panangara, kasingan markalorik makun, alayok pe, inakatayan na kimalimil relaw. Centrality ki message, matakal ki gospel siya, kung kain connect ki, Mark sapta singol fasangal makers. The Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Pange me, masimanta ka na si kumkadin na tala, pange masimal kapun keskin na ki gospel siya ngayon. Narata ka na siya metigi ka na sum na ki fos aksingal alkos ke malutut siya ngayon, fale. Siya siya ka samsam ke inner purity lan matsi. Na kumwit mali atundan matsi, kung minsum nagisapta on gosh, kumali ka lan lem ke. Kisapta on gosh. Pagka ka lan lem kumali kisapta on gosh siya ngayon. When akademiyak mo, ilma ke taon si Bang Nazareth, na disciple ng ukwel, na ilmatawag luti, nakisapat si kisinikoka, Ashmay Lorela, matakota, ay nanusi oyema, met Pharisees nga, anayin me, finde lut keka, siya nara markel tulokin ye, samsam si mail matawag nga, inta ka usi, in siya na si kumki confrontation nason Jesus, met Pharisee nga. Kung vinfalok nagisapta luo, toluk pa na kim Mark. Kung tawagin liyela, kain confrontation singam taktari. Confrontation, ilal taka fakang na sila. Ngatan ang sisin suki masigif kata masing sikya.
fulok na nagisaptaluo, ke il fulok na Capernaum, na ash o yesi malorela na sin paralytic man siya. May takos nga kukunilya na tako, finmangon loma, ilak kayela. Na may nga siyakla, siya may tsingi, may kay no yelarang Nara kung minsan ba nagisapta tolu, siya may mapawa na wither, ilak kayelape. Nara traumaticness ke mamasikyak nga patagata markelak kalimila, may ferry singim tawag takan kasinsiyak kunla, katamala range line masap, may takyang na sin Moses siya. Nadekufla, sham reason na sin lem, may managawa del faka lem na tapok laki, gas lankat, chail penapakat, nate orela, ana inten okokla nagi, orekita lalosa. So, they were unable to overcome Jesus directly. Na mesi teleran, mesi tamalipan in fact, kat long kaya. Kipel si ma conniver zingi nagi me, nagalsieta nil, siya nga sumnoraleta me, sumnoralif. If looking for a weak spot. Na weak spot si ma, asingin na pa, matamalutuda. Panganan si ma sumnokaya. Nara maluto chinga taka na shesh ka din natala. With Pharisee nga profess. Kata siya losorik mga phylacteries nga. May fos nga. Papa nakatara ki Facebook nga. Sa post la fos nga ki Facebook. Tayo nito leta na po ila may kalme yan. Pamit Pharisee nga po wala kaya nga. Dahil na ito na ki. May kalme yan na pay. Napayat ako. Tamulipan na taga akataya peke na kaya Eldal profess model religious shikina ra mamanga kayo aloyang na kayo pao mamanga. Alam na taga fact otherwise na siya sila ashma yok shipe. Dikina. Nara without spilling the beans inakalem yela hypocrisy lalos nga. Pange mama lemil takain tapokla. Nakinga ko may long kita malilipan na taga pe. Akatay nag-korban jingi Hindi ko na si kumbela. Okay. So pangan masikyakin pensyo. Ngayon fukyang ante patatyang nag-oya si penangan. Ngayon, natalik natin katsi, may dinis image na yasasya si pange. Ngayon rek magan malutingi. In matawak na masingi, ngan kain tu fingastan ka din kolmolak. Kulo malab singat ki nga kan walal ki matawak singi nga flang balasil and vas na met. Talipan, maunod balasyo. Home mute. Si saguluk. Malde sui kaksikin gat ke mai kakla taga hin samtak maliti nam chingenge. Nangen nga som riti force mataga ke malutu chinge. Ke pa pala. Papa mata nata so. Ling mata nataga rela me. Akate ya first by first. Benching en apnas katsum man riti. Neti nga riti an si bakal me si feo akal miange chi she de chin chin kun ma fok fok chi she de chin chin kun ma fok fok Jesus warns against defilement. Jesus warns against defilement. Chi she de chin chin kun ma fok fok maki kosh fosing lagot na galong tolo. I'm not going to read it. El si fil bangon ma un met paspas e fat na shil chelos. Kos na kayo long ya
ito wangen maligun shiemet ke mau ilyak nalle koin akulukiel eman illa ligi insiel mainge akulukya shiemet fosingal mengos bakalemye wangen ma ligun shiemet ko ma ilyak nainle koin akulukiel ma sha illa ligi insiel mainge akulukye shiemet singalon gosh shiemet fin arshel in long leila len long fosingalit gosh agel ilyak nain lomo ligi en met paspas matamalutu de los siak shel ke may papalyak shing ay fat na shelos ya kuos nanan kala per oinge ya kuos tieta ta katena masya ilya nain shiemet luk me ma kofnana akuluki ta ma te ilyak nain nganal e insiel a illen nain nien fash anji perite fosingalya ta ma te ilyak nain nganal a insiel e ille nain nien fash el fak mainge inara may mungo nakaewa innashnas el fak masya ille ligi shiemet mai akuluke metche to leme ligi insien met taka nanakuluk kosho posh akmas bukash rapko makuluk katashik nanakosho matakuluk wenteish inchefalet lalfun makuluk inge nakaewa taka leme akulukie maeta aksha figa foslon lakos el somliki eningo e frashna yen tire e saiton el ucha nain shielom etia langsheta met ineta el koflana wukla bangan marichila shemit ke lain chimit yes asya tana kada shibana flok ne ke chanish stol o yejema Adamil gesla ushima kuluga pa kalam na paila chijel tganake when out taga ke context ngel daga me seek to save the loss eldagan moligat na nasket pro baba kelo mo bakon moligat na gayo when she shows could inherit sinful nature sing makuluk na gayo washing sheesh contrastia na sheesh mit ko sa ke pelching gadin kalam gelna mit pharisee go scribes mit shimnga eloseliakin maluk physical aspects of life shakalim benage kom shikyang na shil sha Nicodemus shataga shukkom alle lie kalan nitilom len shiak etala manakay wang etakarun kat akom top call akalim
Neke na siya isustagan ng God. Ilti kain nila na ketoko siya ilan God. Nara molin kwa, molingon pakumta ko. Kat na kayo. Akong magana pa kay Nesla. Mata kayo siyas. Siya taga na ike doctrines of fall of humanity. We kulun ko ros kuma kumusya na ike kas mo long chana sistolu fos long si. You're the only one that can get rid of the sins of this world. Kat kulo man lap kaksigin ko. Ke Jesus simitang laskat proy. Amen. Kat kulo man lap ke proy lan nagawa. Kat kulo man lap ke kas mo lan matako. Kat kulo man lap ke literary context matako. On honoros shil tamlay treskal. Kat kulo man lap ke aslan mit nagawa. May luto dadagain akalim na siya la cheesya jel karingin managa defilement ji matako at kanim ke I'll read it ke na siya nanti ba read it for siya kashin to leme likin siyan met tako nanakuluk kosho posh akmas bukash pange pamata yoshin nga fact like ikatlan may luto ching kaya samsam lakpian nga pang lang pang siya lipan si nanakuluk kosho posh akmas bukash rap ko makuluk katash nanak kosho matakuluk wenteish defileth lalfon you name it bamata yoshin bang takishpin bakotan yoklan ka Pharisees nga colluded in their mind maka self-righteousness tal ko fla na nga mat kuluk siya ngayon na Jesus tal ko fla ngayon na kom Jesus tal ko fla maka self-righteousness when Jesus was there is no way ngayon ano lang siya napay siya na stoli for shit course Edan men mi talitek dal kofte folyak tal som musje shake fig leaf shake fig trees konge tani sang no kumalosla. That's what these Pharisees were doing. They were preoccupied. Make sensuality, make physical aspects. Pa may kinching ito kakin. Pa o yeshima metigi fall of humanity, a little strong from the shin God. Ingon, man got ngon sipang. Nakatagaliit. Talang backdrop mga kuminanta ko kaya nito na. Kaya bin luti sa to, kaya bin self-righteousness lalo. Elos fat mo wine makuluk lalos. Katli na gamtakin me saptay kos na. Fossinike me singal tolungan. Our keyword siya, if yung som siya na read, di pro ikin kakla na siyang korpan siya bang. Keyword siya nga, korpan siya nga, automatically kung sang na fon na siya man. So in other words, pa may ferry siya nga niliyang siya lalos nga, talik na lalos nga, yok na, pasa siya nga ta, papa nina kiyosan. O kung tal, or makon korpan, may siya nga, in-excuse lalos sila, ligi ilos yung deliye, Papa sang in line parents ngan. In other words, message rangan they'll twist scripture for their own advantage. Well, na pa masiwas lan with me. Adal fa mo, asiwas lalos. O masiwas taka inka sao me. Mas mabuhay me dapat taka. Dal more into outside. Pero elosli matamalut lan Jesus Christ nga nila. Dapat alam mo Paulos fok. Nara Jesus dagain akate. Tema uchak na insyan may sipay sang
fok singen. Defilement si pasang from kunyang. Kat not defile ya ginay kay Garden of Eden. Manifo, Eve, matayin si kaladam nga nineken mat na kayo. That's the inheritance. Inheritance singan pataga, katli nagasapta ako sa na sister na murder siya mit. Kaya Bible na tik na natalingin. Cain ilunilya Abel, makisok. That's the nature of a sinner. That's the nature of a sinner. Self-righteous, self-centered. El opposite na kaya siya ko rin singal doon for siya ko na kaya ko. Lang siya sinner. Sinner siya, wang impatient. Love siya madaga. Siya kifin siya sineving at taga na pa manak la masaya siya masamram ng patakal aram maliti laling nga. Elo stay na liye. So ni kaya ako kwan God. Baik al din ali masineralize siya ang akalim niya servant siya mga taga-suffer. El taga serve. In mulala. In siyan mo nga. Na Pharisees nga taga-svenaw siya o yang rela akwak lalos. Mabangan masimay. Nas siya nga. Defilement na bodily defilement siya para loy na ganyan. Tal din ali eternal inner being defilement siya ma. Siya sila kalaming. Siya kalaming na manas. Akalaming. Along siya na pa yung unready na let kalam ke lain siya mit kaya ngay nakalaming lang. Nga may kuluk siya. Ngayon na. Ngayon sa katap na ganyan. Mekan ng skapran. In other words, at completely depend na kaya source. Siya maka kat the Holy Spirit. Metal mega frostoli. And siya wala siya sa katap na. In other words, matikan depend on me. At depend on God through God the Holy Spirit. Manin magandang pakan sanctify. And magandang pakan sinchinkin. Aknas na siya defilement siya matagat. Tagat na siya bakalam niya. Tole me digin siya may taka nanakoduk kosho posh akmash pukash rapko makuluk katashik nanak kosho matakuluk wenteish inchefalet lalfun makuluk ingay nakaewa taka insien met insieme taka leme akuluki meta nakat nakaewa matkuluk kita chima daga ke siya son sapta siya fosalikos kat fin fact the one in makuluk lash kat si fen na kaya pakatle mapaya ti anin God na bamit Pharisees nga self-righteousness is in the way of I don't need no one kung dalte uke masa akwak lan papatamash nga nara inkayin ka lan may choose nga tagak begepe merat chima or ke chijel so meke son saptalu akalim me miracle che medel man chima medel rala ikal lakuf na ke wine if ngom ni da arsafa on king galingan bangan o ni anne o la bawanne incielos man shishishla na ke makuluk bang akwak lan mit Pharisees dal liye met kashkashak pe ke la chije el bu met collect tax el bu met kuluk in other words dal shayla met ngan met kuluk bangan e fok wi shenon ko in cielos toas na ke makuluk ngai ma chije ka tel na mangan kat kishi may time tago iskat taligi Roman Empire kat won na kung fin fact the one in makuluk lash kat si fe na kaya pagkatle mapaya ti anin kat ina na kadin somni kat siya na si stoli kat iniela kat inherit sinful nature siya Misha siya meta panganash misha. Kat misha
Anders kat isuste ke ngan kat te kan nie la pange masing. Pharisees nga talte na li. Na Nicodemus si man taga sokol Jesus fakla. Kumina ko ni susle. Belch ko mi susle ako milya na keto ko sa ngat na kumeli na pa ila meshe nga taga in serve nga taga in seek to save the laws. Met na kewa according to scripture are laws in spirit and form man kat inherit mi siya siya. Na met Pharisees nga mo kat wona kat mga liprem. Pa. Katolik na liprem. Eva dalta kani ke bel chingi dan no nakang. Kumada to ma ke luti kikia. Ma ke luti kikia ma ushal dal liga khoklan ga. Manga they should know why. If it that much Pharisees that really into the law of Moses, dali pe pala mai takna sil chairma yang si pel fakek na sil chairma tongol chi fostol tongol chi ke tongol ako. Siya nga sumusta masam nga naiinsiyan mo ito. It is the inner being of may siya ba focus on defilement siya ma. Siya si Fena lakalim mo. Mataga insiyon mo pakulu ko. Para lakum kulu ko. Na pange me oya siya mga kumaskin. Pange default mo siya ma. May nakawa may shoes na nagkefela siya nga. Insiya siya na kaya ma. Nanakin koso nanakoya siya ya we aban na hin digas na tas nga omne aso mui mata ke Frost Bank Coliseum jiga go enin dalchi San Antonio ngofo aso ni came in national San Antonio Spurs and New York Knicks. Mali na ke oyema. Mali na ke Simnalan Papal na ke Oyalan Roman Empire. Mamalutut nga taga na ke nga na. We're not saying. Omni fell a loss. Ni am ta leng chia kang nga mukukin me molin ni kwepen na mafat na pela insiya wana nga nale art na talak siya kang ni pang oyen fela siya malaka pakatilya ko main sa ngakin siya ye flesh siya a babala ka na molin ni kwe min siya molin nga na mo nangali na ke advertise na ke money movement ma masom auto luma fongwe liena ke o ye singa na entertainment system singa tako pa ke or malal sheta neke music industry singa sheta nila makin mga niche la mapaye singa na ifo mit Pharisees nga tagala elia kin mashay mental somni ki ako klan God nga fat na pa in that 3-hour span nga lien na pa lakadin ng employ entertainment system music industrial complex nga nage food industrial complex nga o ya siya na kay wang education system nga el serve mafel banking system nga mafel Pachichelda nga. Elda ka inisla. O yesilan fela nga. Chichelda ka men nga. Elda na okay. Ako klan with Pharisees nga. Ifo, el counterculture. Elda ka in refer siya mga siya. Kikiap siya matagay ke. Chances tolong. Elda ka in mo la made. Na, mo la siya nga taga. Siyunka dike August 21st, 1852. Taga niya byproduct lan masingan taga ke 1902 na lang mata sin large kat di na ke wala na lan mit lat for time ngan taga di messing twisted kikiap siya baka tas kenem siya ever twisted men pangar malal siya pangar world the system siya na manas met long
But as ko sa long machine ako ki mange la kung unknowingly fact to pang identify yaki. Ingin ay na kadin follow na ke masilan kat men Jesus magana pa kain isla. En magana pa kain isla me isla. To leme likin siyan met tako nanakulu Jesus magana kain isla nanakulu klasa. El magana isla oyen kusho nanakin kusho lasa. El magana kain la pusapas lasa. Isla akmas, isla pukaslasne, isla rapko, isla makulu, el makena, manefa el pa perfect lam so kuma samsam kunya tige, futen matayin singa me akalamiyat na sin mo, futelo man esang fugulya futen serpent so kuma, fat na sin serpent so kuma, kalit fat na sin, na fukfuko injifel, keme, Jesus rose from the dead, na masingan pa, Pharisees nga din aliya. Physically standing in front of them, el chatnara ministry lalo, el akalam mo in Messiah, el taga ramman man nga nalya yok man mataga page literary context na gasapta ikosna. Katya na century pataga ge force ikash make nga much servant lal elon wala pa. Katya taga na talk na get tukun force long la gusto na aspe man siya out of me confinement mo choose ngan el sombero na sin mo siya la me el tangan me not only the physical aspect el kan karingin much ma yok spe me about spiritual aspects of life singa siya el makena baka nila makuluk singa na nena taga ke force ngan tana mataga lengan Kofshima with Pharisees nga maging sangol la tawol dahil nga di ka nilya kol la makuluk siya pero kadin to ko ba na nag-force siya yung nga ninakalam nila kadin te tuwish factual Jesus nga inda ka oya makatash ka ngayon kada mo ito misinterpretation che chikyak ke oya singa kata mo tama ngayon chichel fa mo mana ko makat tagale lukan tagana lean ewan makuluk ya we understand that te pangan masima usi makuluk mataka insiya sa kalam ke masinga mana ko insiya mataka inwala siya pa usi defilement singa na pa usi mafokfok singa na mana ko ilyak kengan te kan usi mafokfok ka asila tari. Kadin di separate na ke mes spiritual life singa na ke fleshly life singa na ke mungo ka tram kun mungo fin fel. Kat kalam na pa na kunayak papuin cancer, papuin me machine sugar, papuin high blood pressure, shit price na siya singa. The fact gives context ng reaching is the spiritual aspects of life. Defilement siya nga taga na insiyan mo ito. Makong fact line walungan mataka insiyom para la machingan kulugo. Na Pharisees nga le samsam kin olla niyo modlam poem ritual mga nin olla talkarang likun manol dal the physical aspect of life tena lela ena no wala mind cielos nga para la mai chier kulugo so na ke si mga ke kadin focusing na ke la physical aspect of life mano singa patimbalan ga na tekan me ba mai yangan ete siya makulug na musum kang wana si mo that's the bottom line I'm trying to drive here when gat patimbalan ga katli masikya nga na Watertown gospel si mau daga ke new lane sa si nga katipa na sumanin akta yung mga wo katipa yung mga ni msiya daga na papa na usi force si ma man nga long nga fat ma man nga long man nga ba chi sa nga wan ma kada kang akulo mo of course to makadin kalim ke na ke
Masters machine na ke cancer, machine sugar, na ke high blood pressure, na ke obesity, na ke mana ke wangan. Parang nga mo coliseum siya ngam telefon ya malang fail. The monetary system siya makain na ke food industrial complex siya. Shetan nila makin mana ke wangan in his cunning ways into ka usye kanaus na temple siya. Nakatita lakat pa temple machine. Kat outline niya masingan fashion malam na phone sila tari. En siya klungan itakle. Meshingan, pangano yesi man da kanaus na mapay siya mit kusayin ke flock na kaya. Mafat na pay la systematically in place. Mana kayo wakadata ka na Pharisees nga force pay for systematically in place. Mata ka na yan wak siya bakadashkin. Mayon siya bakadashkin. Now, the only way we can survive in this, but Genesis na Revelation, galing mata siya. Tiling siya mata ka 1992 na 2002 in mitlas ko sa pang from tracing niya nang nakita ko lang with Pharisees nga nagapel like Jesus Christ. Tal som niki maliti pa yun. Tal som me ushi fashion. Ushi aki oye lan me masaplan mo nga tu taka het na ke malan gata. That's pretty much what we did. 1852, August 21st, 1852, nake project siya 1902 So she fa kumakati na kimit kolas ko siya up to the point where 1950, circa 1959, ka 1955, 1959. What tako? Taka the product, byproduct one and what? Pataka ke Lane, Watertown, Shikatashkin. Now, if you come near na, we in that same predicament. If when ka Trump good uniform, kaya Trump good uniform, kat wala mit Pharisees nga, loin na kaya outside aspect. Kat na we kaya on the outside, in shares, masyal lagi. Rap ko. Takon nanakuluk tol leme likin siyan med taka nanakuluk koso pars hakmas pukas rap ko makuluk katashik nanakul koso matakuluk wenteish insefalat lalfon di makadashkin Kadash ke lane shame mit ke 2026. Siya nga kalan mo, calendar lan mit kusay, ka kusan lan ministry law sa pa, eternally past, eternally future. Kat taga samsam ke unon lan God, in God. Kat the Holy Spirit in God. Menifo, when kat sum akfalet je God, kat proy na sin God, lalal fung ifin siya, me kat refer God, 24/7, we're not confined to 1 week, 1 day, 1 more. It's eternity past and eternity future. Therefore, when kataga sa kasapingon, hindi wala siya sa kasapingon. In other words, we completely sapating on Jesus Christ. Pero mga wek na hindi na shikin isom. Kaya mo laga nga natin shikin na di pa nil shikin Jesus el shishla. Pang transformation, pang oya siya. May Pharisees nga tinali. Therefore, mandan mo aswo, dena inanak siya siya kilos. In other words, kaya ka lang gawalos. Wala mga ako klan may matalas na wala. Pang kikiyap si mga akin, ikas ka taga, me, yes, nga ka din galang gala, kikiyap si bagadas ka nga. 1992 nega 2002. Nang tanan China ni kena katil bangun niya. Pange o si may kekta na singan kalam kela kat kulut corrupt one of Pharisees nga. Or kat sum na ke o likun may taligi na in focus na ke masimata ka in siyan shufta ke ngan kat singa makena pa usi ability in itakla na fon no yang. O na ilya pang reading. Main siya siya. That's we're talking about the spirit of a man. Therefore,
When spirit of man, mission I get carton and feet in. Nakita ka isus ta kang man kad when order of salvation jama tram kin ngay many form and missionary at ka talda ka me doctrines of calling sing na meshikya mangan life me for lao la born again regenerated na meshingan kat justify ya kat converted kat counter culture kat converted kat law ko mawan fell na kat adapted kat not yung naget tokasan God Celia gigatar when indwelling of God the Holy Spirit. Na transformation siya ba kung sige ni liban kung mo me kesben ako nom na kaya ako klan kasla ga kung mulkin kasla ga liban ngam ta kesla rap ko luman ngay isla makuluk luman katasik luman ngam ta kesla nanak kuso luman we nanak kuso we nanak kuso isla me matakuluk loman ngayak si wasikum wenteis loman kada na kashing ni sakalamyan for from within out of the heart of men evil thoughts proceed fornication theft murders adulteries covetings wickedness deceit lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness. All these evil things proceed from within and defile the man. Pangit default mutla siya matkulog. Siya matkulog every single person in this world. Na bara sin and forgiveness singa daga ke fesh mai daga ga daga akda ye ke sia son sapta shefos igash ngan daga ke me malutud mai daga ke shen yan ngan kadin kalam gella from since Genesis 3 mga daga usiga kunokon ekaya silbe Monday Tuesday na ekaya ga daga ga rom sapta shita na keshpen makuluk nga tanya ki mapayesing keme makuluklan fela sing panger malal shedan mamatay college coliseum sing ito nga man that's everything is just moving in ang angit na taliksik patuyak this is exactly what's happening culture si fela sing a lost na pay pero God papals mo when natalin ta ka kanaus na masing. Kadin siya na flok la when Garden of Eden. Siya ta ka na pa ta ka revelation. God te kain sum na ka mo si ma ako yak na sin. The next life we mind siya nga sum na may na iyak la masing. Na ayaw. Na transformation. Na si susta. Na ta ka na ka Audi action Wait nga tinali. Nataka na si kumusing ang kalam kena. Wang na pay. O yes mafa mo. Nga kumukain si Fena muligat la. Kada si na kalwan. Evin kum mata lukingin na. Long maliti siya kum mata lukanangan. There is no way you can clean your own self. There is none. Come as you are. Come as you are. Beginning of ministry move some Jerusalem Sabta gaswala kan na ngada kadin kalam kela. O yes mga uminon kalam kela. Sonil daga kalam. Akalam ya gospel al son ngalong sinapay prosi like Jesus Christ ke sabta singali kos. English kat papa. Akmatalyalos.
Ak matalil ak el broy ke mit tamalit tayo. Shilpa mit ma lalfung ma come in the future. El broy Jesus fen el broy ang sanctify them with your truth. Ak matalil yellows ke mapayelo. Your word is the truth. Cast long papay. Nanga fat na pa bako ten yok. Shilpa asur yok mga liya na ke oye si makatash kengin nga. Kad wana mit Pharisees nga. Kad kulut malan gata had too much to the plate. Nara we have not been sanctified. Tina matalya kad may malan may pausing at word too much on the outside. Ang masimay nanda kay itak lang pa kos lakat ng jaliya tanya ki mapayesing nga masata. Ora katina less sanctification necessariness must need ke isusta ke ngon man kat singa. Ora kat lo siya may matagan na ke kanigin mo sing. Mitlas ko sa katina nga mata ke ye singa. Somnarun God through His Son Jesus Christ. God's Son who came in flesh. When akalimik Old Testament, Emmanuel singalandaga fully God at the same time, fully man and somrela sacrificial. The ultimate sacrifice siya, the ability to cleanse all this. Insian much. Mata ka inwalin much, the insian much. Insian much, the heart, the soul of a man, the spirit. Misha. Nara one kalim shima tagarun kat nara misha singan patagagat kalim kel siya Cain lemta el sok nasok sila ngan Trovim in Winia his biological brother. Apa na katagan ni kem singing mit Pharisees nga wona korpen tanti karangan maina dan karangan pang kikiap laloso. Napapin natin ka na siya smut ko siya. Tagata na me. Tina litiya kat mga. Mat nga rela akwa nga. Kanikin po siya pasparit. Sang makunin mat nga wangan na kaya payabalo. Oh iya si main daga somni ke recommend you mga. Pabala mo na yan si mataga. Manifa got externally moving in akin siya yung flesh lasher. Di kina masimay na kadin daga pro ini tek na makuluk na kayo kadin mulingon. Pang masimasitan nila daga kanaw sila. Na kastan kat magay na wana proy si mga dakalan may chise dakalan may kastan kat pakay nak matalji ka to. Kumti kan zum long fashion man luti kiyap ngan fat mo kume being set aside, being sanctified. Siyak la kum na kaya malan kat. Kumti ka. Para kat mixi na government malan kat a fashion na. We think it's normal mo di ka. Make luti kiyap. Maki kalan sap kikiya. Maki me kotsum niki ako klan God. Tije laga elpa masaya pelchinga mit Pharisinga tuya mo. Pharisinga mo masaya siga ndasano. Let the suffer, let the release your cutty from the Roman Empire. Mako maske masinga focus externally instead of inwardly. Ara katina li rapture siya. Katina samram kun utak yak siya matramram kun yak ke siete sugun sapta ako foshingal dolin ni singal lalikos. Ka siya korin sapta singal mi ko foslamgal na ketlam malakos. Ka son sapta singal ako fosina getolo. Akalim mi ke son sapta singal fositolo lesom ako in fakal. In nom sin papan man lefaloko. Floxing it's not our concern. Pa misinterpretation matagal ke mat Pharisees nga.
talmona self-righteousness talmona daltina ina na fliga tiligi Roman Empire mo chisel the inwardly save every spirit in this world. Isus ka ngan kat pain na kadin because we are externally driven. Comment lihat na menu uniform program pasam kanya ka. Ligi na kadin taga me worship pro faith hope revere him every day of our life. Nakatikan taga nagemasing ni me kat flokan ma section aklu ke temple lamnuk ke tabernacle siya ni ke temple ikor siya yung mga tram kanya Solomon Zerubbabel Herod kat pa temple ni siya during the 7 years of tribulation 1,000-year millennium kingdom and of course from eternity past to eternity future Jesus was standing at the right hand of God Father ke temple siya replica na kayo wafin fellow siya mirror we covenant we dispensation makadash ke na nakadash ke in maslon we kon ngolya we kit nyaw ina na wala ka ina na katin transform ke mo siya na katin fit the next life even got the focus na ke masingan kada som te Jesus lang som ni ki yang ani kin ko pangan mo pa mo ta si mga na taga lieta na ko sa na ministry assuos take care of malal treska take care of malal or malan God mawala siya ba focus siya ako lang nagtagalan na limit pat wan masyaya hinagan focus na ke mawala siya nga mat nakawan taga shusta kang man God aksa siya yakla ka itakla siya kalam me to leme likin siyan met taka nanakuluk kosho posh akmas pukash rapka makuluk katashik ayaya nanakuluk ka nanakin kosho matakuluk wentesh inchefalat lalfun for from within out of the heart of man evil thoughts proceed fornication theft murders adulteries covetings wickedness deceit lasciviousness and evil eye railing pride foolishness all these evil things proceed from within and defile the man. Eldagain Shinshin makuluk na. Na phone na. Elanak siwasigat. Di pa fugas lasha. Kata ka mukui ko na kaya o yan lan may. Tiyak kulupang. Kaslan God me. Babalo da ka kaya lan God. E ashibain men in luti. In kai. In akswasye. E nakata yamachwaswas. Mới tới siya ko man ko to ka reka may china makulo kebit ko sa apa may china na nakun ko shoy lang na may cutler magin mas makulo kebit fell in fact wala na color la mo singin di pan lang siya ka ngan ka in fact kalan sapsima yok met mi siya mo yak lan Jesus Christ nela makulo when dapat malami siya nekalami siya siyangan in fact kulo na siya may lilo may melam may telefon siya may tutwa may flashwell ay siyangan pelu 2006 2008
Nakisipin, pakotan yoklan ka. Insipan na akes makanyala lipan la ifal matansing ito na takata na someone preached the gospel. Doctrines of calling, passed upon bisya. Sige na mo batchos Mary. Kumutul ka finalshik me ka kumakula. Na ferry in my heart for the last couple days again. Pabayaran, waku, nekler alansyo, papakalwin lipan, favors. Wait na siya klash nga. Elos, pang laki pang flat. Kakatakol lang. Katakol lang. Bayay jakta na fon na main siya nga. Bayay kat molin ngon. Pang mas mayok super meetingin na. Nalata fung la fakya ka tu siya wot ka 1982 nga. Sin and forgiveness pakatramtram ka na. Sin and forgiveness. Nabing kata na kita kshimata ka fosali ko siya. Fosya nga akalamyang ka siya son sapta siya. Fosali ko siya akalamyang. Kat fin fakta wangin makuluklas. Kat siya na kaya pagkatle. E mapaya tiya. Anin God. Fosali ko siya. Fosya akalamyang. Kat fin fakta. Makuluklas. El aru. Ashiwaswas. In nanakmanas. Na siya makuluklas. Ein aknas na siya katligi mas sisiwas na kayo. Mas sisiwas na kayo pangariti. Yes. Lipan kung pangamit. Toleme liki insyen lipan. Taka nangakuluk la lipan. Taka koso la lipan. Taka pisapas la lipan. Taka akmas la lipan. Bekas la lipan. Rap ka la lipan. Makuluk la lipan. Katasik la lipan. Nanakkoso la lipan. Matakuluk la lipan. Wenteish. In Shefalet. Elalfon la lipan. Nagkasabing pa ko ng yokman ka. Since that very key question. Kaya kung ba Diyos Mary kung makula. Finnaimil taga kung makula. Right and then there. Nemetli na kayo sila nga lipan. Aula sikra faksik. Kas pula kasi na fakula malap. Kaya may trash. Ngatin na kain. Wana nga raget 2006. Ngatin na kain. Wana nga raget 2008. Okay, siya na ako wala na lang ka. Kaya kasin siya kisi kung makula. Atu yak fakulo, ataka putaki mata, may ntashiska ka, kung kalmane etawila, talong na kishin tram. Alright na, predetermination na lang. Nangatigan mo kan na i-fencing. Ataka, etawila, church la, nga etawila, tamlad siwak ng arson cho il pangunya, ako lang, ame, kumari kunokon. Nga siyang ilita lang nga laman na nakya kailangan sumparoy check singkat napapin na nga taka para fashion niya siyang tuloy lang siya el siya pangon niya nga lipan may arson ako na kumakulado ni tao siya Sumparoy. Textual observation katin tol la pelas na kemasi. Katin ito la me message lang kat na shish.
Kadin mold kin message sin. Kadin be the message. Bitlas ko siya, God ninanapay kadin taganaron Jesus Christ. Jesus Christ pakas. Man na kayo wawert lang. Inka siya fel at ako kakaslan ka. Baka des talikikat. At tafong la fagasingan. Kadin akkalan nila sin and forgiveness pagkatashkan. Eltagain na namanas na siya. Eltagain molikat. Pangalang kalang pakatan yung kalang kat na siya kong. Let's begin new in Jesus Christ. Not in days, not in times, not in years, not in week, not in month, not in agataga siya, but 24 hours. 24 hours with that eternity, sense of eternity past to the future. Kading kalam kala, we are shepherding on the perfect Lamb, Jesus Christ, who is standing at the right hand of God Father. He is coming back. He is coming back to judge the quick and the dead. Rapturing the gonna get bitch, kading si back, kalam mina siya shakas makinika. Let's stop wasting time focusing on the outside. Why not siya fat na siya with Pharisees, with leading scribes nga. Agat ka sangan man kadin nilyak iskatla transforming ka di ka siya kadin modin ngon. Ay is mo mapatpat. With that said, ako lang malap ka atan na kayo ako lang malap ka me inche pa silan mat na kawan ka wikat ke pelching matawa. Kadata ka katlela this is behind but we need to fix it. Project laying sausage ngayon completely taken off the shelf. Yakada na casual na kayo na kemasin. If in bay kat get follow na kaya huklan ka tiyak kan might when a fairy she's nga focus na kaya dahil focus na kaya fashion na nata. Chisel the guy go against the culture in fact la in shares maita pakuduke met when charmaya la kalmi in sian maita kuluklana who can understand it. There's only one person that can understand it, the one that sacrifices all life on the cross. The accidenti marshalay klemetiki aquaki metiki kadil create heaven and earth. God means purposely to save me and you from our sinful nature. Happy New Year, Nashum. God bless you, Shauluman. Namanas, if in war, oil on July, got to go week was too. But I continue to move forward where we should be looking, aiming in things above. God bless you and your family. Alila, Treasure one kapit sharing in Alila, Galangan, Latagangan, Latagangan, Aujala, or Dorshim, or Dorshaf Lashilash. Finankusha. Elion will on Goshin. I laman ang away. Minon the go, or ella pro, Russian from Gesta. Nikum Migabana me historical. That do not the Gasham from Kinfosh, Gashing the Gorilla punchline. Alright, Mummo. Let it go. We say historical context to broil large log cat. A manel to go metiki panagat to go we go smell the Gorilla broy. Lan Kawalash or try. Broishilla Lilrella, metiki katagan again, and then no fun mine again broikin. Kumarshia in broike with flashing. Broike Koshan line mystery. No shell. Elin fishing akula nakatakalan na nimit patle. Di may itakang na siya. Kit ni lalawangan nila. You know, right? El taka siya ko physically, lang kailan taka. El tolla sigal sukulala. Refuse to get on a wheelchair. Refuse to get on a wheelchair. Pang ministry yun. God Lord makun mamanas in fact a color. Now if you come sikal, come wheelchair, you can do the same thing. Manifo, man ka na kay wan ka sa fellow dakanashes. Kadin ra kuno konsin. With that, kat kulo malak.
Orator met, orator shaflangan kusai, that the punchline ye, akali. God bless you and your family. Prescal, namanas. La bamban. An wi kumin aklen met lash mata ko kasta benge. Pamitigingan ko in sulban aralak kasin kaksak yoklok kasin gat. Kemail ikesta na siyum. Ingan daga kasakat nge. Alam na yok na pa mek. Sipin ko na eksilom nge. Siya yung kasi nge siya wangin daliki. Leng sa siya nge. God dako ilakatay na pa naki kalmeyan sitesto ni kalme ko stongol dolu kadin gandi pe ako mali kata naki siam nge ngani tekle beliki nga samsam na sin men simet wias nge pe kita gani fonga nagale curious na ba ki may condition lako check lang asak na drive mga fact na sila ki pel sina mga ifuklal ki hospital la mga proof la detafong la si pangas kenge in fact fikit nila ko pel siya tolu ay nitak biopsy singe na molyak kit nila ko na person ni cash panganen sing am tawa kuya panganen si kat papel kan tawa kuya the kalmen fact sila nge bang amoy singa tagay ni ram fung ilala curious eke ko nayak na pay la menga ora pangang kumli mas la ko pang tron la ko pang ministry la ko ngafin te rek magin kastan gata insang akaya le kadusik ko na sikan vas na med len sila na tao sin siya afak na sil na curious siya la nafka faksilum ki doksto siya nga Ashi del yakusi reke Sacramento siya nga talaga da sumte kada sulta na wialiwe may andam lipan andam Sherlin basing at wikasin call at sumne we ministry masila lang ngan drive may one way ne way el kay naskya o singa lu depending on how fast you go kung singa lu singa lu flock kung kanra tashik me saliki kagaben batigi depending on how you drive the finchak sila pa mangali na kaya wa masikyak nge ngake prove something ki kasha sila kat na siknge ay pa nagisham lak fong ki nga outlet church ya kadin de shamon na kaslan kat nge hindi information mo kaya na kadin transform na gen mo lasha kadin mama ka cham kun kadin pala na kume finfolok na ki leng mata si ma kadorek magin nga kasi pen ma kat side nga pabantal ki kaskusay kumdi ka na rakain si mata ki water down version nga cometh take your time gumin kain biblically observe the text na meditate ke in connect la me siya manyak nga avlok le pe oto ye masi mit paden matawek main confinli na ki lengi pa lang e kaya to iya na kita kasi me puk nge na masi mga iske wik nge nga iske kusayan scriptures nge na it took a little time in print yagi na nga iska pintik pegea afakkan na ki nga compare na ki masi ma Bible matay ki kas kusay singe na papenangan na pena Bible si ma kas kusay na pena kas English we pena New Testament si nara tako ka tindila efinite klemay kas matam lilipan ni ramram kenge kadin loang win na ki faksikit Thessalonica Katlan mislelan si fenak matalye ko wo shikelim dawak singa Katlan misle Katsi mga kumalo na siya nga, elusya misle. Na masima kadin,
nan ka nageng sanak singe inak matalyekat in mana kewa. Now we become the living holy sacrifice. Anake polel fakke rom singa lo fasse. Na lina ke taxi maurek lagengen. Paepal na kayo of infelo. Maurek le pipliga. Kikas Hebrew, Aramaic, Greek, English na bako siya Asma tolungeke. Pafak mo karangan nga nuwos, spirit siya bangan, numa. And none gawos, bangan, holy of holy, masime baba, nga nuwos, the most holy of holy. Na fa, munuwos pabadi. Narata ka na siya din nan kala, fakla, inta ka, karangan nga nuwos, nan gawos, munuwos na fon, then wangan mayata. Antuy winsingat. Folok lagi mo luman, in the last 32 to 40 years, may malan ka at kumliki, solil karangan na ni Israel lagi yang ngaul. United Kingdom, check na to kani. First King, astar ito siya dahil silala Saul. Mayta silala. First King, na mesik yake oyalala. Ershak nam tan trona, moshuyak le David. David ang sumta yesngal kata inimea. Sang na paul sin walin lewan matagoy na kuluki shepherd. Sheep nga. Muna shepherd siya. Nara, takala sikum ka din nan ka na kela. Nga kung ba shepherd siya? Shepherd na po pa Jesus Christ. It lays life. Na naging mama itak laliki, leng sa sisingi. Kat banga sam-sam kun kata, intan ang sapun, o yesingi. En si mga kita ka kaya, ngat tali mula sa kayang al sumla. At nawin kimasingan. Men, 1945, en mer kita ka, kashikat, 1945 niki, si mga tafana fashtiging 2025, ilyal nga ulsi. Ngayon mulon ko sana kita malilipan ng samsam nga. Nga tikin si, pel si ma, nga si fella, nga kisinsiyak na upe. Ikaw wala ka di ko siya yalaligi mga aske. Nga fact pegi kata pel me dagi nga da wikasin ko lang. Mga aske ko siya online ministry. Ingena. Masimain ta ka samsam kun. Nake ngakumin ako la. Nakita ka online mo. Pang mission statement la siya. Nga kisinsiyak na upe. Nga utyak finansiyadal ki 2002. Ate na plugin siya wone mo siyang. Christmas semit nga lupsila sintan kiya ko, talikti ko. Dahil matayin misle. Tang napain siya kla for so many years. Mabangon nga relan sin siya ula ko. Nga papa siya, nga protector siya, nga provider siya. Dahil siya siya nga tagakipakotan lang ka din tagaliya kinorek mo kan scripture inu siya misya na pa siya. Di dalik nin kat nga utyak na kifeli nulaya nga. Dahil utyak, syuk misya siya nga. Son na konak niya misya nga. Kumunta Longyan, Gaza, Palestine. Israel si bengi kat kasin siya kinla. May Israel si ma. Netanyahu will karangan nga. Efo kala yokak mas ki Israel singi. Akat diya nagipapala ta fak mo, talik na atal Jacob. Nakadito pala, talik na al Jacob. Talikiki, Jacob pa Israel. Namdak ta ka na ginanakla ko ala, okay, na may Moses el samsam kuna. When mapa Moses el samsam kuna, pa met Pharisees, nga taga samsam. Kaya nakipa, kaya sige korban singa ta kake malutu chim singa nga.
ke first siya ke singalit kos metigi malututo. Na panangara takana siya kadin akilin la kadin nan flok na ke makastan kata akademia da ensi mga kominte tafung la ke pa pakanten puk makakamusingi kung kain leke puk store nga kayo. Pelsi kung siya kaya na sisin mga kung examine. Efin na kinag-scroll nag-Paul Silas, matlan gat nga lutiye. Mat paraya nga way scroll siya, lila ma Paul Silas ya fak la online ke kaslan gata. Kaya kung siya online ministry da ko, kung da ka pa lila, fak clash nga online ke ma context, historical context, literary context, na hermeneutics marik nga infall na ke akatay exposition nga. Malum in fact checking. Nangatamali pa nesa man si OP na si Kum in kasao pa crown of teaching and preaching. As pe OP na si los ma katangla mo shafa. As kainin OP limikos pa Bible akaliming but that's for another day. Nagkisamsam sila naki hindi palakinin siya wawong Nga fact na pa ila. Nga itawili nga church na ba nagalensiya. Nga siyak-sikla kay fukati fishers na sikala na anangan. I mean, musingi nga compare na ki nga rikma ki 1984, 85, so nag 88, filing at 2000, 90, 2000. E ke 80, 90 nga kain shuk ke tausin luo ke week si fun ke rikma salary. Mga ram singi ti upgrade na ke. Ang ako flam da ke inche wo patla bakit lak. Na ba na nga le fulok na ke kastan ka din kasha ya ke mga revelation nga ta ka in kasha. In kasha ya ke mga liyeng Nga pakum dash. Lauri ka nga na siyesh. Nga pakum tala syolla matsupo in supo ikat. Ay mising matsupo lash nga pasom na ke government mising nga Nga fakin laulong wala ko na kilensi. Na fin pa kum sumrek maawal ko ke rek manatuwas. Pipel min lutut paepal karangan sip na tuma. Manda lutut paepal makaina. Protect the sheep. Karangan mga kayo. Nakadelita na alepas malpractice pegatara. Akatekin mitlan kat. Kat makat malan kat. Ngali lang nga sunoy siya nga ale na shiking an honest ngan kensay. Si fenaliye. Nga we base pret si wine siya mo sacrament siya siya makalim nila nga masak na matalal fung isi. O fact ke siya koren siya siya pasungol mekos na kitol ngulan la. Kata siya shmas. Kata siya shmisya betari. Mengkata na kensay ka dakoy. Kigata ka kimaluto chimsing ngaya. Korben sing pangachipu siya ki chatan nga. Fao sima katalikiya tradition na ratamuli pa nila ka shamsham ta na. Kati fush nga lala kati shamsham na sintalikuya natas ma homeless mising nga. Matlash mam tayo nini na nga. Akat syuk na siya flat katin matake mising. Flok na niki Christmas Matlani maui, limit matawiyak, nagi tron na nga. Kada seat, madan di katsibang. Kafin niki Christmas to ani ko siya nga. Practice nga na din lo ang lila. Kakateta na Pharisees nga religious leaders nga Self-centeredness nga di asherosh pe. Korben siya nga damler liban siya ram kaya nga ngatla na ki sida likumdan wirs nga tafan na siya kikata pelsom la finen awaila nekela el fray wonsi korben el fray wonsi nga makunel na ke wisiya
Ashi kren nge saplak na kel buke pa ko mulat ne relam lat lap sina commotion si sikya. Na nekela ta ka ne mesi. Na lakate saplak na ke wonche pa el kai. Na ko rela mga nusta sangteya wisia akat danik na ta sange bangar alas ni siya. Kegat matawag kaya sa siya singa. Kat kaksigin kata tamli pa nila kata tayo malito tala kalim. Anaking akalim ya finwangin ngan langat in kolkat kimakat mukli kaya singa. Manike alon eventual kalyela and madelak fasya that propelled by men and women. Nga kung hindi shoeslain ngan nakatetawi le kadapatatle. Kada church le kadapatatle. Kat kan church de tawi deputatle. The mama lakkale mi ke fos longo siye nga oye nga en kada shemla na ke wangan kapa clash ke. Kada fong wel na kada eli wel. Mayen Mohammed Farisi nga pang example ke premeditated selfishness lalosa. Na ara ilos marsha ke los alena ilang ke kasan kada orik magan fluctuaries nga siya first nga ke walos ala sasla ke the wangan lang si ke orik malalosa manilos kim da ke eye places pang self glory si malo suka nara malutut ne ta kana shesh kadin kan matawak ke yasing God is not operated by time or space. Даже такат мета, kad reset klaklasha mo yes hase si pang. Nakatanda correct resolution. Resolution nga is not gonna do it. Katini na inisyus taking nganlan kat in kol kat ke man nagawa kat fashke. Nakuluko ay silash nga pana kat taka okuku nene ike life gas magadash kyang. Tafung lesing ene na naksiwa siyakle. Katikan keep on spewing. Oye maeta ka usim mata na sikkom. Katepe kain ekin mat kolse. Akat ko flarek makin luto mo de tolu. Fasingalon ko singalit kosh. Manuto mo de tolu. Fasingalon ko singalit kosh. Keyword akos kengen. Takan lutikat. Kaikat. Kai singe anyuruka. Kita wilasha. Matsevin de toppang. Esyukyakle. Lolyakle. Meshipean. Afin matsilan church. Erek faka. Elfin som luce. Tetakana kerek malala. Accountability si discipline. Kai singe. Kata cash of kamit lasha. Kata fulela na som naging falfalin mise. Nasima faknan ba luti kai aksiwasi. Stop look. Katsangan ka din aksiwasi mo ito. May tayang ifo kumurela. Kumli. Katala sensitive. Katlang si matake siyalan matkol. Nakatsanga raw urik malan matkol. Nakatsanga mo ito antil katsyak. Amasi makata som fakang na sin matsi. Siwas pa the truth will set you free. The truth will set you free. Nala ko mismo akuluk siya. Anagisi pasta nga tako. Makadinte akuluk ke matkol ko siya. Masima nga kumin kalim kaya pa. Kung mo suppose you have to be held to the highest accountability. Man mo sake mo matngepan po ngwe. Akum sensen kun feeling low man. Met my alpha fuklan falin mi siya me. Merek na kayo.
kat kimena necktie yang in Russia kikat sisi masisingana sis akat sanga ara orek mamay mulila meta mekal menaksi wasi kat convoludia ki si smoke ke meto itkos fasin ke lemekos. That's two different animal right there. Aksi wasi nga ngakumin ahulyak forla ngakumfin koisyak na mo when mastalar pakalimyak ngan kalme ba chisa kikiap na vine pangan so stay where you're at masing manasin elosya malem talag indi la pai astafung lesi belak ngakewi maulle ngakewi small mapatpat ngasang ako minakfalati yan na sa tikin kamatraposi kalemnistersi. Why win the world and lose your soul? Ito may miye ngan kya fasya ko ratrat la kewa ke wal nge apelin may unsi pang ako mas kemising nge te pelin ko loli matanan kisik nyaws ko ma shuk-shuki pala mo pelin may unsi pang na mesi isu si makumas kemising ngalalal fung isu sa kata pelikiye masik maskengen kuminsan glorify him. Nasa kapasya ka physical ailments ka divorce ka mesi takotin lang ka de refers siya makat pangon mo peg na panangara ngakum karangan korben sing di kiye lang si singin ta cometh nakate convolute ya masing when ipsi saf lagi luto mo dito luskalon kos nga ba inakate masi was na masing ipain ko siya powal lagi last 40 years kumita ke nga itake kumit we might see fin siyaw silom fakle masi ke finne sa ta ko me wala lek para chise sil fak mo kapia siyaw lak pange spiritual family loma nara sam siya ta ka in academy latin kene clue ka katas inan silela ke kumgun silela malan paganism faske the ash indianax ko makadela ko la kadin connect na pa misla pa langsi engan aru arainbo mongfusher pasisel si fena lemfe te kalme pa como si fena lemfe na si falet in a line ki makastan gat fak self control masing kuluk ngat der parang nganlan gatasin gata nara kita malilipan ito kasama ke sexual immorality sing various kinds of extramarital sexual activity kat finloang nakita na manaw pekas palda kasamon deaf pusapas ngaten na pusela masita ngaso murik mo ang amda na telephone Facebook nakikatayin na oy murder na uniya mo itsi to oye makumura na sila kabe na kalemi na shulpe na floko masing palaan si kola itala katay ki sexual immorality kain extra marital sexual activity at shulpe siya adultery as a different category met paya masompe sukanum siya siya spouse law merat siya masi makatpapan siya in siya si kaya elta ka mo kay fan na ke covenant siya ke mukul siya matan siya orela o lela kala na sinkata
Pangan covenant singan. Mana kay wasay el mapushapas. Na relentless urge to get more for oneself singa bakit nafak mo rap ko. Doing evil despite the good that has been received, malice banget, wickedness. O yan nag-deceit ma, in trick, or ala o iya salal kataship. Masumin mo, paunin lang si Sif with the den mo. Kasi salal laki wa bababanaan nga. Pangit ka mamakat mitlalfung yan ang loang na kayo. Fakulan lang si ininan kalim ke mulak ko mo. This singing ariti, alam na list na po eagerness for lustful pleasure, envy, slander, masimara Lucifer el patatle, shar malik tako, lemel fakke itu siya masyar malik patatle, pride, egyan akat, rafut-futlail, Lucifer, sita fatolu, tako. Na mga kayo taka nagi gasa flash mataga gimarit singa na kaki list singa pa lalfun si mafakyak lang. Inability to discern between immorality and morality. Na panangara discernment lang God. Kaya nas knowledge, the wisdom il taga men kumetolang kingon lang God in mo pangin lalmet mo si kalam si maeta ka insang kulya kom. Ako lang malam singat kimalutut singe. Matakain kasha ya kom. Kimtan ye. Inda kasha ya pe kom na ke. Mapena masoka singe taga kalam ya. Our relationship. Kikata ka nagkikushay online ministry ya. Wangan audience si kachilela. Magadeta ka na si. Katakain fakak na mamak. Payapalay kesa na siya. Kadin shamsham good. Know the message. Live the message. Pero nga floko ng siltam lipan. Na fa taga aglen ko usma taga wigat yang kipel singa. Tangan mo lalinak akkalim ilapan kalang shuilash. Ingan lash kita kalosan. Wangin na pain ganik siya. Inurek magan gaslan gat. Tufin gaslan gadin kolkom kim tawek singa fale. Kung vinda ka wigat ki usan online ministry. Ki katika nga kung may konekla. Katika pakanak na pa yung malituta. Katasya ki mayon singin. Na fin ko masluk, utsak na ikalkala. Lupufen si, may si fun na infalok na yun ka at lupufen nga yung anki. Upakan siya na mo kumle. You have to come. Umen namin sa na yun Jesus. Pakatagayin pen kum lagi, pandagi kum lagi. Lumala. Amlipan. Right. Kulomalap ke punchline matagain ushi ne completeness lan maluti chinga siya. Gaslan got tago complete. Lord magalal triskal check. Then tago. Lashking magana sin what ko siya to include myself. Malutu ke malututan gatlan na kayo waproy. En taproy cash. Pel na kayo wag itu dan metiga taga wigos nga. Kada taga dieta na masam from ganyak nga in contrast na ke light chimataka. Kalam chimataka. Jesus mga na pau siya kalam siya pala. Mana lost paka from ganyak. So light versus darkness siya. Kada taga na kaya pa na simay na kalintak na isam kaya na kadin kaksakin kat. Kadin kaksakin kat kaya kalam matagal kaya wasa siya siya. Pang na siya pelal na Christ. Yan taga nyo siya kalam siya pa siya mawala siya. Aro, siya ba na kalam niya? Kitak siya matagal, yun siya ba na akas makinigad, metigat taga na kaya proy siya ma triskal data ka kulkat kyan. Yap nas mat kum som mata sano pricing kat poy la kaywa in kali
Line chi met nge. Line oil lan kat taga pena ke. Evni kek na shesh na lutu. Kita kishinga taga le. Shie son sapta shi fosal kush na gaya. Omne machine bainan som digi kata. Katfin fact the one makuluk lash. Katchifen kiapa katla. E mapa yu tianin kat. Inta ka cash of fosh al kushigan nage foshin at kongan. Katfin fact makuluk lash. Elaru as was in nanakmanas. Nashishka makuluk. Elaru as was in napnas nage makuluk lash. And at the same time, in aknas na shikat ligi masish was na kayo. Masish was na kayo. Kalim losh. Kalim losh. Fella shinga na kanal Jesus Christ. Amata kemit. Amata na pa ke losh shinga. Nange ke kalim shinga tago. Asha nga si betapal. Nganan som against the culture shinga. Culture shinga pa me losh shinga. Pa fella shinga. Blessed is a man who walked not in the counsel of the ungodly. Counsel singan pangaliye ke stadium silan me Frost Bank finan San Antonio phone. Godly versus ungodly. Kaitan singan we are being counseled. Pel na kayo makamagat on ya TV aga at liya masikyak felan. Liki na yan si mga kumintaga. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditated day and night. And as we read Genesis and Revelation, we are being counseled. Sinsya, the everlasting counselor is in the presence, leadership, land, cut the Holy Spirit. Panangan corridor si mga kuminanashkya. Blessed is a man who walk not in the counsel of the ungodly, fellowship ungodly, or stands in the way of sinners, or sits in the seats of scoffers, but his delight is in the law of the Lord. And on his law he meditated day and night. He is like a tree planted by rivers of water that brought its fruit in its season. And its leaves also shall not wither. But whatsoever he does, prosper. Paano masimagatash Kalim losh. Apart the all created orders in a kalim, but the guy made that in some isla chaos, chaotic situation get Genesis chapter si foslu. Gas langad. Gas langad ikla man moita. Jesus Christ pa Genesis and Revelation. El magana pa usi misla sing. Kadin mata ke lang si wana kadliya ke fin shakshinan. Pang efak on ngon. Lang si engan misla kalang mawo aru wasishel fennel kat pa light chingin kat pa kalim ching. Unfortunate to say, but that's part of the plan. Ilita tari managay wala. Tikna din kat in the Old Testament. Ilita by kalim shin. Matanfel na kayo in that time frame. Adalta ka na rana lang silalos. Ni ito ka ni New Testament na taga na masyan ta ka ni mit Pharisees ka malutut siya nito na I'll check ako kan God. We need Jesus Christ, which is part of Genesis 12, 1-3. Side track ya dal kadashke dispensation of grace. Pakadashken. Takot ang yok man kat pakadashke msingin.
kadin for lao laking in kadin de patle pang kalien mas mga kigan taga kalia we proje etagal triskal nga in kalia lane chi mit ke 2026 na sin and forgiveness eldangan naknas na shish. Let's look forward na kitagalan lema. Let's look forward na kitagalan lema and let's pray about it. Let's talk about it. Yok tingin na kayo kat maulkan. With that, kulo kaksikin kat kaya, man na kayo wa, isamya, man na kayo kan napnas na kaya. Siya yan, blaspheming of the Holy Spirit. In other words, kung constantly tinalalfungi, ako so ko fun na matagagawan natin. Jesus Christ, our Lord and Savior. I am the way, the truth, and the life. No one comes through Father except through me. Hindi pa nakaliya mo. In fact, kung malap, Happy New Year na si mat na kayo walas ko siya. God bless you and your family. Or ito si Lars nga ito ka, wala pa rin kaliya. At kung malap. Tres, kung kung malap ke Belgium si Belgium ka, kada flo ko na talo. Kulo. Tamlay kung mute si Shaklo. Akilanak nga. Hampan muele, kulomalap, kaksakin katki. Monia klom, katpapalala na urik magin kom. Kumetile, muta forkin tantras kundume kom. Alana ikasilik mange. Kaksakin katki, matwirs matagangat amulipan. Kadin ka nakilano los. Kita kalalo sa yokshipen. Taka, may samasta mange, banga receipt si mga samsam guna. Taka akalim yung mga ashiruos. Teninan mga tamulilipan, may insisin kaya ko fakluusan, mama ashiruosan. Mayin, may katmet kol, kattekilis katyak, katterala mapayasish. Dahil si mga fak mamakad, eninan online kay kastan katkatindiyak. Panangam daw fak sintan kaya ka. Aso iya kay payapala masi kong fak nga. Leksinak misyela. Samsam loiste ka, samsam maisum na kay fosya ka. Kung ka naknas, kahit yan na kay payapala aso iya. Namlipan klamalap kay, mga nakaywa, langlas pa na sil, damdalen, Kenar, Katie, Mofita, balik natas ma, kung minister ba na si Inggalan nga. System siya ba na mawrik kay Roman Empire, mamit nga shitela, maulan mit Christine nga papa na entertainment nga rik lagi mamsuman katlongan. Doon sin katke. Mamatawag ki, mat nga, damdahil, matili matala, damdahil Yuli Euro, Happy New Year, lumalap. Nga-invite ikom daga wikat, anak ifaklom nga, makatsamram kun ngayon makikastan kat, kadintaga ni ke, kaksyakin kat ke, ngan me, faklom alap. Na, taga ekstray me, kulom alap, me kasalawas kom na ke, issue yok ke church kusam singe, di force, civil payak yak, isu singe, anyuruk nga ekin basta singe, Belgilag in we pasta meeting, lo malap, ngayon si, machi we ask nga siya, elsa ka isu singe, finan ko siya, kaya mutawera, in leadership lalbe weko, yelmi ko rin tawera, pakat fast na met, kadindir kinsela, Mandan ka din ko yung kumistilipan. Kulang malap, tamlay triskal, okay, spelen na let shu kaksikin kat ke, basta si Lars Mellem nga, basta Killer, Jackson ke, inchi pa siya lang taga kasyo, na kasyo na kayo makat inan, or makina, pakat kalam ke taga, ke kastan kat, kila kalam ke masing. The point of this is, sin and forgiveness. Baka ka nga. Malalal fungin na pa mo, man na kayo wakan napnas na ken. Nala, T4 si cash malang matchingan. Kadena na usye
pipeline sang tupuk pe tamlel ngar magin mak to lu fos nong lal ko flong ulia ke jben nga ta siap ma singan ke me pastor meeting si mga we met in Molog or ke utwat pastor singa lakot no phone nine bel singa situation singa anu diction tik merata fashionly nga ke ushe no biblical sense mga ladala Bible Institute of Los Angeles ke bel singa la ministry land merit nga to prevent it from kadena du si kaslan gadin san karingen nara trainee ke Biola, Bible Institute of Los Angeles, look to chenge in if in got ministry, in an ash or yes, you might sang get counseling, pre-counseling, during and after counseling, in an shikat nation, met merit yak finan koshaya, metigat to kana get divorce in prevent divorce, kadena kadenu she akia ate shingan. Pre-counseling shinge, pastor sila nga professor singa Dr. Keen Bainel and my rala counseling session look ko kata in Molala and that was back in between 2014 like 2016 bang from Kenya. That's almost 10 years ago. So up to that time a counseling merit 200 some and only half came forward el place here when el taka likiye Kaslan got in fact mo belchi mako merit leo until death do us apart. When pangako kan God. Now el matafo out of those 200 some session only 100 came el merit la tugulen merit langan el matroposhe el professor she el follow up on a daily basis. Nasin madel merit langan. So some relationships and follow up na ke mile sang na ke pre-counseling na they'll did 2 us apart. Now you have pre-counseling during their wedding, during their lifetime. Tagote mesik yak to kongan. Elmo marriage uk man lang they become family, lifelong family. Now, if you got in like a lasha, then most of merit morik finan ko siya mga kalimya ke pre-counseling. Fonakat akte yan na pelam ako klan gada bang till until death do us apart. We parents lan mukul si kamtain singan in kalam ke makadash ke then it's preventable. Takati lita foto le lasha right lita na. Kaya kaptim ta ako klangan elusye makto du fostong lal ko fongolya. Ne oinge mga sikya nanak manashiba kadin nagan focus na kaya. Fashalik pakandan marek finan ko sa nga kaya we need to give it to the Lord in prayer. La meriti kaslan may chingan e vinil ta ko kay insyal in syakat na manaska. Everything can be forgiven except blaspheming of the Holy Spirit. Even kung lal fong niya ako klan God. Now in generalization, if we put things in place, when the professors payo lang tafo tinatakan na kayo mandali na pala. This is a lifelong commitment according to the scripture. Na nashesh lakat alwela katina pre-counseling katina wala los kapel los marathon or one lifelong relationship siya of course kayo na manas na kaya pang focus siya pang cash of toto na kaya kasinsyat na yok siya pasta killer checks and often talking the book when the only way is put our faith in Jesus Christ la na manas na kaya na may forcing yan ang kadin som los proy kaya siya fact akalam niya managawa ka na manas na kaya siya yan blaspheming of the Holy Spirit. Even dalal fung. Ang Christian nga dalayas, makumet kasyo, tapangan kas foto ke pelchinga, masipag sui kaksigin kat ke issue na yok singa dagay kasla yesilas. Mit kusanga, especially ang kusanga line ministry, and chipo siya na yok lal pasta silas ngayon daga. Di kaya pa siya kating kalam ke.
Aku lo malla. Happy New Year na sin. Mat las na ka wa melin pe. Yok na mit ko sa. Kulo malla. Right? Kulo Well, malla. belum malap kaksigin kat ke cash mata ka euro dam lipan na tangan whale alin kain akilin kom basta skiller and besta Shirley kulo malap ke kisin siyak singe ngama matawagan sham ke makat ashke misinge charmam ke masaplan mosisa tu chona mi lungala ko shin ki fosin ke akos na patak ko mana ke o mas ke uleng matan patak ko akataya ki pe ke uleng sasyan ngan ke metol me ko stol ngol si tol ngol lu singan na bana ngaro ngamo ale kyale masim la ke ngan men sinsiak lumanda no sikyak tari nga will dam li pani nakale mila mana ko wala sham kune nga akaye da ke sikyak tari ngan the exception je ba akale mi ke first was mga shot na sum ngan ngan di na ashpe me masinga alengan ke apa ke masikyak na siknge maslaga banga minister ke nangalalal fungi ke pakoten dan katla pange sien ma come usien na pekasha na finances kusaya ke masinga pesinga kom somna ke alle akikati na ke madaw ke tutrona milongula ko sien ke akos kadeta kata na ke kasing lisa masima akademia ke fastol ngo luo singan fakmo. But I say that a man who divorces his wife, unless she has been unfaithful, causes her to commit adultery. Nakadita laki machman ya kipay pala. Mukula pa kolya ka mdayin singa sham kunya. Kingasom naki o yengayin nan ka kaya pa. Got some exhausted all possibility. Nita kata na masigan kadil sham kunya ki may adultery singan. Na masikyak na sika nga si fena basta nga dak na siumla. Alikmdan mata sintik nge tafana meratlea na eldal sunpe oye kay nange. Da masimasila na likiya pa. Dal faloka ni tukun yesi. Aman kan lala yesi ka yesi tafo ka fukyata shakta. Ke masinga sikyak tari efin sonash kawakla like a mema ngamo put parties in na lena ash inse si milos kain ay tay lemen inakshi ko shokel dalla masinga men masipan Europe ke tamliliban shamronge wangin sima de kanten naknas ke na koflofol kattaga koflofol kateflo wangin mga de usong na panangara akyakkay kumbeke ministry loman kulo ke pasisya lomin ka likia mga kadinda ka this is when the rubber meets the road kadinda ka sham kin mga akyakkay kum fashionamit te kan me ba mga mana kum sista kuno ko na flight makadil bangon kum na kaya ta kadinorek makun mapange ay panaging arek magun mamata ko kasyang yang in kain orela mo ito yung karas na gimaulne kulo malap kaksigin kat ke o yesingan nakate first na met in we paklen matla siya ngalila kum tepuk efin katama kum kadash ke messenger akat fakan jam ke kulo malap basta akay kum katne de we go ke ordination mamarek langan tasak ta prailash ete tui kain orek magin makastan ka ta kain fact na siya at first na met Anakilin peta ko, Luman, Renki, Aspal, Tamlel, kulo kaksakin in Wiko Wash, back Happy New Year. Kulo malap, ke, taga pefak lumin akay kat pekaywa, tamdal lisya na, anakilin peta ko Luman, ay pe may fak pelum siya nga, kulo pe kikay si Fos magumsin kasi kat nga. Fal na pa kulo malap nagipela pe, para kat ntarik magkun, me kadin kain mataki kastan kata na
foretelling singe pa kaderek magan fige kastan gat nge insang akataya akshiwashiyan mamakatash kemisinge napangan masih mga fak mo it's not judgment kattaka kadin man katshiki tagani na shiki kadin mole si bakatash kenge pange kasha singe pange meun singe it's not about elol paye ngasata kangasta elal paye mo katorani kaywa investment masing ako may sinsin kaya pel na sansin dalik na tas ngayon pa dalik na merke ngayon social media singe usli mamasikya kero pat nga taka mising nga tari artificial intelligence nga taka istawrek malanmet nga yelme kos na mising mga wangin le kung nga tali na kayo planutian pa pala usi kayo wafas nga rani mga likiya ke insinse intapuk mo ito patalik na tas nga som na kayo kaliki na aluwe katanda mo sang funcingan nila nante alena mkui ka mema nga fak jil dam lalipan ma singe ke issue singe el fak na sikla talik sik nge masik tiki yes nga luong ele yaw tiame matilyake tas nga lu tolu yak man lang tel pa ka sumangen in kain aksyo sibe mange na panangara ngakulo malapla kat kan da kasam ke art question nga kadin kain sang na kastan gat insang the book praila ni kesla na sikom tasak ta masi mga kominte aske pa ako minde ta file lakal ke pakoten sila nga men aspel sila tulogon niya lang kalang sila nga na nag artificial intelligence nga ako min siya nan kala fin pa katmata di na ke kanin resources na kaya wanga te loreni nasang tepu kaya pa na ke kata mait nga som na ron pris nga ke put nga sam na siya pangay mamayam tawag som na ke revelation singal dole fos singal alko siya kat daluti ke on kos singan kanin no yengan eta ka ke luti makade tatyang na ke ngape narangan fakulo malap ke fakluman be ngan aglen be tagaluman tanda Shorlin R. Erison lomalap nga fintra kante tapala na sisiwos mun ko sala yok siya na siya kadin gain taga ni fellowship years George yeah 1 years mm. well lomalap tingin ko mute si sakluk korben si matram na kaya pangen pataga ki makit kos nganin mo katas ke sa buksifan naglamalap dahil suwe Bruce pe nga naglen kom kita kaluman pe pasyalo minta ka pe kasla dahil senyorita Melender lamalap lalena sa siyakin na pa faklawos nga pangafaka tema nga tamalilipan faka ulosin siya kaya tamalan ka taga din ka faka na ke entirety kaya na mayen kasi malrik magune nan sikom tamalilipan na kasi ma engagement nga free will ka pangan kasi free will singa on your rush or katsumba ne ke takalan nga nata na si phenol lymphome control singa and self-control singa and pa free will sima utter ka na si kumin sila langan praise the Lord kumalap tam dahil sibe yang stone tamle ash masim gifak kimasen ke free will siya papa na Jesus final akalam niya na sinmatan ko siya so sin no more amen cash on lap si machijel fat na sinmatan singan papa na tagat na shit mi singan dito lakad pangen na sin no more kataga juste ka ngan man God mutaga ako nga sin no more na pangen men kating sanctified siya tagat nagako kan ka magain mo akin na fact situation na matayin si wala pa men o si ben na mga chamrap kaya pa taltalakan mam dayan singan tayong susingan ke John saptal ko siya and si mga lang sinapay ki sa flyer nga telaye
Masih win met, tadi tak fakala. Dan jangan kosong. Nah, tadi tu, lalu kuel ka me, tu your ka fakala, tadi itu. Omanday ki undermine el dinan layman bangan. Dan jud be fak masih mangalingan ki fosingan na pa. Confinsom ni met si Philpe. Orek makuluk. In makati continue Foretelling. foretelling. Glamalap tamlil. Tamlil lampan, glamalap. Ano lang sinisilong at pangal to ilap. Martel, glamalap, pain ko Happy New Year. Lana is strong bangan. Lana is strong bangan. Mar? Nemar Oh, Pilchin. Delsin. Okay, kahil glamalap. Nemar bangan. Talent Kuyves. Kahil and penaysiyan buma wa from the wing glamalap. Bangan. Bilyo, glamalap. Tigin Poland, Jack. Still Lana is strong. Wang siyak na lanay. Lanay strong, glamalap. Kaksikin kahit klogi kos. Rakatala pela kos asyan. Tabangan, tigin Poland, nga aglen ko, wisya one pe. Ringston na Happy New Year, kaksikin kahit ki siya sasya. Glamalap, kaksikin kahit. Nabangan po sima ngalal pangima kat kapasyang na singat. Mamata wangin le masasyam daw. Klo damdal isyana. Liban kumta finkay fashion ang asyaksyon kumta matching So, cousin Jilla, Velasquez, Virginia. Kulang malap, so, Chinya. alpatak pali. Kail na Nekenye. matchita kongen. Natalpe Wilbecker. Lamalap. Kail lamalap. Wasipe pa damdal isyana singan. So, masita kongen topsilan lem ki masih mata malilipan il kapun keskun ki nikodi masil kalos me narun lem nara me na pa conversation siya unless pa katramram ke masingan apa unless yung afakan pa accept a man be born again malilipan me faklum na kayo stilan ngon makungan kasikat ki insulpe na tanag yung tanya singe susla lang. Wow. Kulang malap. Hindi, panangan. When si man of lot nilagay channel si sapta dolo na. That spiritually engaged na rin kat ngon siya nga wana son sapta ako first long ako siya kalam ni kat ngon siya pang the only way we can worship in spirit and truth. The spirit siya nga pa mi siya ke karda na vida. Daldag talal kofte fall. Dalita. So therefore, siya el taga fat na siya ni kato mas unless one is born again, el taga niya nagatok saan ka. Issues na siya pa na siya barak lang. Regeneration, born again. Pangan to foto to, ina ka ni issues la. Man mi siya nga na siya kaya karda na vida. If yung te issues la, kat taga nung takya ako kwan ka. Afin siya ganun tabok la. Bokla, bokla glomalap. Na fossi pe pa tam dali sina singe son tolu. Long siya. Tam na siya kiyas nga na taga liya lalle well first. Kulang malap na li siya. Bange astuda glomalap ke. Na makatraman misinge ya bange kaya pas lungul siya ba taga-tala na lungul siya ba ya talipan pangan ki nakit kosh naklas visit masingan nakatraparak mo kayo na mangain mo kumda nga mesil fakla may mo iya afkasi nga now tef nga pangan mana may kisim da nga panga receipt kain mo kung kansiya na way pe di tandali siya na ya sasya masasya pa ng fakilo ko rin ni Mikosh ngalit kosh nga kaksikin kat na namalipan kumta siya may tsing Pangan. better half. And now, kulang malap el sum el fana yale pian siya. Yale. Manila sum el Abaka lundak skorlag lumalak. El mo me puksi masak na simdim singe ya. Matru ko fakfak ya. me masya. Forever. Siya bange fakyan orek ma ki payapol finenruk. Forever. Ang silan fak na sikmen. Asyak sin besta ruksi siya dahil nagin lame
laurek maski pa pala ba. Enil pel si fan na yaman na eninta. Tutut pa rit pa nga mo. Pel tolo ako smigos mal rit la tayo pa singi. Pangasi makat ka na rakiyam sa singi am dawek. Wala si reading plan. Asmat profess madal read la ki awal ko kan lalapag retention. The masing ko bro. Pangas pelian gas si makat samram gune. Gigas ko sayan ko maliak pena simle pena kipapal dal mata singan. Katasum na get tradition more so than akfletikat. Na anakilan be tamlet ber. Happy New Year from Centex. Plumalap akay kumbegi makunum Centexan. Amen. Kulan singkat ke present proy kesta siumet ke sasya. Pamalipan akalamin sumasingan met pa masyud na to go revisit. In we be fakla damle Lambert Jackson. Ito wala na kulang malap kaksigan lemkat ke molwowo. Ako la na shares na kayo yasasya. Kulang malap. Akay ko was kayo damle Lambert Jackson from Hawaii. Dahil din ida Aram. In fact, pwede wan assume Happy New Year. I'll got le. I have been assume damle Micho from Kona. Micho Netflix. Should be na Glen Combe. Dahil Luciana Albert. Dahil si Weir's kaya. Dahil Pete O.C. Thompson. The duo. Kulo kaksigan babagat. Mojifan na lash. Kulo malap. Machimit matakong my Columbus, Georgia. Dahil kanya Charlie. Manila ashmoit. Dikiya be po siya nga napay me. Kahit bang Amlil liban kumakalin machinga If I show Myron Palit, ay wag katana. na siya tamlay. La Minister Edwin Codaro. Palit. Okay. Ay bang glamalaf. Kadin fakulo malab singkat kay was. Layla takatla sinalena. Akes maganikat wikat. El Silia taringon lalinkat. Kikateken matalal fung ikat safe. Silia gitari. Masingan chulpen na fact. Ki uleng mata angon si katlutut ke uleng mata. Elda ka serve certain purpose, specific person for certain time. Anan ka nakimasimat ka ki laymen mi se molyak nga kum ta ka walal fungi safe nga el silia ngan matal silal ngayon ka. Napana ki nga kum matlalal fungi nga kum de proy mala no koy mangan lal na fe shash kestari. Mangat matlalal fungi. Nakulon singkat ki katkanda ka sisinsige malutut chenge katalanay ke katkan wikos ke kasalan yeo tan gaslan kat pakul kata etya nanaklas mo ito in mo OLL o kawil makatash kaya a manifestation in sikya manifestation singan banganlan kat katagan ni Broy kat kaksakin gom kat papadmasin kasaw katla leprem katla laisik katla checkup kat si sisista nagilangsi sa payamawin ko si fan na nata siya na askim tawag we back him tawag inta ka pasisya lalagay lalbufen na ana siyamit inta ka ligiya siya shakasak na sikom kat kuloge plan of salvation lum kat papa kaksyakin gom kilang si silumingi kumakalim yila ingi shak na ike klang pakotin lum takumekali sipen panang lela na siya na kewa matlili matlala ingan gasas na euro kusa online ministry da ka na in pendogi maita na euro ingan fakik kimaswas payelom nakmana stitui in kitekat kimena sasya binganalin aksasya ye nganash nanakmanas na siya na kewa kimaguluklash nagelu chronicle itko singalakor fakla katfin proy aulia folok na yurum umfaka in mata en sumin kasaw at the book ke proy lash gasto marlena usik ka na siya main gastom si waspay
Kadako lain fasilik kipel singi kat papa. Lalal fungila kome. Losyen fulwas kinuktukin meunlom. Takom supay katle. Ekatin esamken lakat ana siyeme kise matal. Siyeme kise na yokshipen ang siyum kat pa apex of your creation. Panang lela na siya kadin tiye. Ngat sari siya sinsiye. Kadin edify siya sinsiye. Kastumin kolkat. Kadin kain akayekat ke issue mataka. Na yemadash kadin kain. Takay ni siya sinsiye praikin. Inoya na kita kalal basta skiller in kain akalemye pelem dolekima. Na yokshima taka na siya sngi. Lela kat kaywan taka. Sakak mangain praikin na sinkat. Men pel sina katusin na siyuma. Kung matawa kinorek make. Kat met lalal hungin praike. Mangain te lang sikat jak. O top ken de kake makaslom akalim na siya. Kulo malap na siyumkat papa. La wangan siye. Makum tiyakkan tiyan anak manas na ke. Siyan kasko ke ngan matal. Ak ngayon ikat. Kadin kain inge karas na room. Kat siya mam ash digin kalkala. Kat siya maash din kalkala. Kadin fashion. Enduring our belief. Mo in church siya nga. Kung den ay kestan na sil Daniel. Kung den ay kestan sila Isaiah. Kay Sigiel. Kay Zechariah. Malukme siya makumikesla. Na sil Paul and kain established church. May in kat pa mokle orik malom fin fela. Mising ini kifloklan mo na ito. Kat kaksigan kom, kat papa. Layla ka lang, takotin, sisin silan ng talom. In wikat, karangan kat. Amen. Siya unsa ko ngayon sang atol la siya flalasyo, kadin sa product pe, may fak mo ashiruwasan, in ma, katsil ba na kalimilaban shuilash kita kalawasan. Pange, valin siya flalas ke pel siya ngayon, amaliban nga fin trakin kain, fin tena, sikyak, kumakalim yun na sikyan itala, tena, takake, may unan, kililat ako. Kalim.